ene ge motho a tshogile ga a sa kgona go focus, ge motho a tshogile ga a sa kgona go concentrata, ge motho a tshogile e ba bothata ka baka la gore o tsamaya le mo go sa swanelang gore a kgone go kry-a se sengwe le se sengwe se se ka mo šireletšang. Ene jwale potšišo ko gore ge re le ithene ka gare ga motse re tshogile ka moka, re gakanegile ka moka, o mongwe le o mongwe a ya kua le kua gore a tekerele bophelo, na go tla sa jwang ka baka la gore nto ngwe le engwe ye motho a e šomišago go mofa tšhireletšo e alwa ka bo yona. Jwale ge e lwa go tla fetša go elwa dilo tše kae? A ke tšee sebaka se ke leboge le go dumediša Professor Moremi Semmušo, ke mo fe sebaka se a dumediše motheletše kgole le kgauswi mo a re theleditšego a le gona. Ke moka re tle re amogele baeti ba rena re ba fe sebaka ba titsebiša gore ke bona bomang ba tšwa kae. Ge re fetše a nkgaije nkgawane ditaba tše re tloga re di nyaka kudu ebile re tlo no dula re kgopela batho ba ba ga seroka ba gore nnete ke yona e phološago motho, ebile nnete ke yona e yaga motho, ebile nnete e boloka le nako ka baka la gore go bolela nnete eno ba pa mara ge o tlo tlo swara mo le sa o bapala tšea ke ya go fora topa emanyana. Oh god, Professor sebaka se ke sa ga go mongakang ke o ba tamiše. A ke go tame malome ka kapa, a ke thome ka wena pele ke go dumediše, ke bue magageshu, ke dumediše mešate ka go fapana magoši a gaborena, ke dumediša batheeletši ba bagolo ba Motse Community Radio Station, ke bue ke dumediše baruti ba porofeta mangaka a setšo ba ba leng mešomong ya go fapana, baetapele ka go latelana ka kgati ba lapa la gešo re a letama, ebile re leboga kudu ge re le bona le fihlile mo le kae ba gešo. Re gona koko re a leboga go fihlile bana ba ga go šiba, bana ba ga go šiba ga mmogo le rena koko re fa go ne mathata ka lapeng la gago koko. Ke tse koko le tswa kae gae? Manapiane. O le tswa ka Manapiane. Fanela ka gae ke ba gamang? Seroka. All right. Ke nagana gore malome ka kapa ba ka titsebiša and then re nape re thome go tsena ditabeng. Ya ka nnete re a leboga magagešo, re a leboga introduction ke tlo thoma ka koko mola ka tla ka mane mola mamogolo mane malome mane na le kae koko nke le titsebišeng gore koko ke mang, o tšwa kae, ke moka re kgone go tšwela pele. Koko o tswa Manapiane. Ga mang koko? Ga Seroka. Ga Seroka ka Manapiane. Kgaetšedi ya ka mowe o ka nape wa note tlhalosa gore wena ko wena mang wa ga Seroka le wena? Ke nna Boledi Seroka. Ke tswa ka Samas. Re a leboga. Mamogolo? Ke nna Raesile Seroka, ke tswa ka Manapiane. Re a leboga hle mma gore na le kopelwana leo le ya kgona go move a ke Re ya Mohlala, ke tswa ko Mhlanga. re a leboga. Malome ke Thabo Seroka, mara ba bantši ba ntse ba ka Sanaga. ya Ke tswa ka Lefontein. Sanaga o di a jwang o rata go tsoma, o motho go tsoma. Re a leboga kgaetšedi ya ka mo a ka titsebiša ga a kry-ele la moroka le le kopelwana a titsebiše ka le la gago moroka ka bogausinyana. A ke nna Kamogelo. Kamogelo Seroka, ke tswa Manapiane. voice e bolaile ke eng kgaetšedi ya ka? Mpaka Timabane. o be o tloga o bolelela godimo jale voice e fedile Fedi. ai wena jale o tlo re tlhalosetša ka e feng? Awa ke tlo bolela. o tlo bolela moroka šiba ba titsebišitše mongaka ke ba ga Seroka go tšwa ka Manapiane, ke bana ba koko ba le ba emeng mola ke ditlogolo tša koko. O gopole gore re be rene le bona be ka go feta mmagoola o hlokofetše le abuti ya ge o hlokofetše gomme o ba beng ba mmoloka maloba ba re bontšha dišo tša gage mo tše di beng di mo tšwele
ke morwedi ya mmemo ke a re re tša kere jwale ke nyaka go thoma ka go botšiša pele re tsena ditabeng mo go lena le bana ba koko ke mang wa senkeng a tlhokofalelwa ke ngwana mo go lena o ke lena le ba babedi wena o tlhokofaletšwe le wena o tlhokofaletšwe le wena awi alright a gone molato nkore ke dieso moroka gore re tle re kgone go tsena ditabeng magagešo re kgopetse gore le kgono re tlo ba le lena fela re le kopantšhe le ba bangwe lebaka ko gore kgang e re nyaka go berekana le yona re tswe ka mo e fedile and then re tseba gore na way forward ke eng ke kgopela gore koko ke ka kae ke ka mo right moroka ga ke tsebe gore na motlho mongwe pele re ka tsenanyana go ne le se sengwe se o ka ratago go se rola motlho mongwe ya nna ga botse malome ka kapa ke nyaka go notloga ke kwa ditaba tše ke di kwešiša ya ke nyaka go notloga ke di kwa ka mokana ga tsona re di kwešiša and then re tsebe gore go tloga mo re ya kae go boloka nako ke nyaka go gata re ke no e bala ka mokgwa e ngwadilweng ka gona le kgono le re kopana le lapa la ga Seroka go tswa ka Mmanapiane mo tše dingwe tša ditlogolo le bana ba mokgekolo a ba latofatšang ba latofatšago koko ka sela le sela gore ba hlagela ke mahu a mantši ao a makatšago le setšhaba ka kakaretšo gore ke a mohuta mang ba bolela le gore go ne meeta ka kua gae yeo e lego gore e swere diphuthelwana tša mehutahuta e šita le tša mesamelwana ya lehlapo mo e leng gore ka gare ga mesamelwana ya lehlapo a go na le maina ao a ngwadilwego go sa tsebageng gore ke maina a bana ba ka mogae goba ke a ko ntle gomme go ne le mola ka lehlakoreng le lengwe go ne le tšhipi ya setšhaba yeo e sa leng itimela gomme tšhipi yewe go bolelwa kapa go kwagetše gore e gona ka molalapeng la koko tšhipi yewe mehlolo ya yona ke gore ge ba itšhela ka metsi e ntšha maina a batho le gona go seng go a tlhalosega gore ke maina a ka mo gae goba ke maina a ko ntle na se sengwe sa go makatša ke gore beke ya go feta go bolokilwe se sengwe sa ditlogolo se lumile ke monang gomme sešo sa gona sa gola sa phera sa bola banna we go a tšwa le legotlo leo le phelago mo nthong yewe batho ba wele ka dikoloi go a hlokofalwa se sengwe sa ditlogolo e leng ngwana wa morwa o gona o a phela mo go ne mpolelo ya gore koko a bua a bolela ka molomo wa gage a ntšha mantšo a gore wo le yena kuo mongwe ba nkebeng ba robetše goba nkane a se a robala jwale le kgonle go kwagetše gape le gore mmago a buti mola ke motho wo a ithobaletšeng boroko bo bogolo ge mohu a hlokofala ka gae diaparo tša mohu di a phatla go ba le nako e di phatlalatšwang and then ke no se tsebe gore tše di šalang di a tšhumiwa goba di a beiwa nang ka baka la gore se se makatšang a buti mola ko gore tša mmage di gona di no be di phuthetšwe di beilwe potšišo ya go tšwa go yena kapa ya tiputša yona ko gore di beilwe until neng and then di tlo feletša kae so ditaba ke tšona tše so dilo tše ke ka moka ga tšona tše di boletšweng mo ke dilo tše di diragalang ka lapeng la koko modimo o sa re diretše mogao koko wa phela o gona ebile o re hlomphile re le ba bannyane go yena ge re mo kgopela gore koko tšwelela ka gore lapa la gago le hlagela ke mathata and then go ne dilo tše dingwe go le motswadi o swanetše o lwele go di lokiša o sa le gona ka baka la gore
go swana le ge o ka kry-a o phela bana ba gago ba sa kwane o tipotsiša gore ge nka hlokofala bana ba ba sa kwane ka mokgwa ka botse go tlo o šala go diragalang ka baka la gore ge motswadi a le gona ka gae go ne le dintwa tše dingwe re phentše re tšhaba le go hlompha motswadi mara jale putšo kore ge motswadi a fetša go hlokofala go tla šala go reng ka baka la gore motswadi o tlogetše dintwa morago tša bana lerwele le a tupa ka gae so ke tlo kgopela gore koko godimo ga dilo tše di lego mo ke di boletšeng mo go ne le se a sa se tsebeng go ba tlhaloso ya gage goba se yena a se tsebang ka mabapi le ka mathata a ka lapeng la gage go balwa mahu malwetši dilo tše ka moka koko di mmeaka a jwale ka motswadi o e leng gore dilo tše di diragala ka lapeng la gage ene a ke bontšhe mo koko o di kwele ka moka tše ba di boletšeng maloba goba o duma re go thomela tšona o di kwa go bana ba gago tše dife papa maloba bo se wa thietša radio ne a ke nayo a o na le yona alright a itsene mokhwi o ka wa o itilelela tše khwitše bethokile mara ge le mo a re nayo ko go kwele bana ba koko ke duma le feng koko sello sela a sekwe ba tla bolela koko o no ba thieletša gomme ge ba fetša go bolela o tlo o araba go ya le ka mokgwa wena o tsebang ka gona a kere o a nyakang go bolela o tlo emiša letsogo gomme re tlile mo kgetha go ya le ka mokgwa e leng gore re tla be re kwana ka gona se segolo koko nna ke ngaka setšo mogala bo ke mogaši rena re nyaka go bona lapa la gago le age ga re nyaka go bona go eba le bophelo mahu a se nto botse gore a tsene ka gare ga lapa bana ba lome ke menang ba robale di kwiša bohloko kudu dilo tša go swana le tšeo jwale be re tlo no kgopela gore balli ba le ba maloba ba thome taba and then ba no re ka boripana ba e bee ka mokgwa e leng ka gona malome ka kapa and then re ye le yona koko a ikwe ke riela gore ba be beng ba se gona le ikwe gore le tlišitše ke eng fa ya ke nana gore le ka fa sesi setulo o seke wa ya gole mma gorena ya o abuti o tla emela abuti le wena ema mola ya ntheletše re swere kgakgatho ya taba re swere kakapa ya taba fata taba ya mpopota ya setutla o tlolla le kopelwana leo kgaetšedi ya ka le go batamele se sengwe se mathata a rena ke a mantši mo se sengwe se ke nyakang go gata go yona ba sa ditukiša soke batho ka moka ga rena ba re leng ka mo re bolokegile ga re ne lebaka la gore re swanetše re tšhoge ga re ne lebaka la gore re swantse re phenike ga re ne lebaka la gore re swantse re tekry-e re se maemong a e seng a gabotse thekga ditho go nyaka metse o emiše letsogo ba go tlele metse o tle one ge o lokologile o tlo kgona go bolela ditaba tša gago gabotse re kgone go kwa tše e leng gore di boletšwe maloba re ne le record ka mo ye e leng gore ge e ka ba go tlo ba le nto ba tlo reng ye ga ra e bolela mara rena re gopola gore ba e boletše re tlo tobetsa metšhene fa jwale le no tšea nako ya lena bana bešo la hlalosa mathata a e leng gore a feditše a le gapeletša gore le feleletše le etlapitšentše kgolo le tla go nyakela lapa la koko thušo kapa malapa a ga bolena thušo kgaetšedi yaka di a dille dumelang ba le mo ke kena leboga mohlala go na le mo ka la bobedi re tlile mo ke re ngwaletše dikakapa ka baka la rela sebakeng sa gore mahu a hlagang ka mogabe rena nna go bolela nnete nto enkukileng ke kukile ke ausa ka wa hlokofetseng ka di 16 January ke nto e nape ntšhušitše ka gore o hlokofetša mpotšane a tseba gore go reagala eng a tena ba le gore o kry-ile thušo e le lata yes ke a dumela gore ka kwa motseng o le gone le tšedeng gore di a direga because of nna ke dutse le mogakolo mengwaga e ka moka until 2022 ke tlo experience le tše di diregang ka jarateng
nna every time ntate Moremi e be ke re ke robala bošego ka ma 1-2 ke a tseba gore ke nako gore santse re ke robala le dilo be ke robala le dilo ka mojarateng di robala le nna gore ke tle ke bone gore dilo tse di gona di anja ka one kore ngwanesho re bie seemong sa gore ke be ke roba tswa le ditšhweni ke roba tswa le dinoga o ka ba bo robala leng kore a ka se kgone go kuša re nto e be robala le nna ke mare yona e be e tla sort of as a phoofolo ka gore ka nakwe ke yo robala le dilo tseo ke be ke tekwa ka mmele gore mo o ne nto e nnametseng ke tsoga ke tšhega ke kolobile ke ne re discharge tse koto so ke nto ya gore re nkuke ke ye kereke masanjone ba mpotsa gore gone mohlologadi ke motho e leng gore tlhokofaletse ke monna ke motho e leng gore go dira dilo tse ka geno ka lapeng gone dilo ja lela bošego maribiše ding mo e leng gore ba re botsa le gore re thoma re phasa badimo ba ba serwaka ba re senya tša nako ba re badimo bao ba tswaletse so santse re tshepele go badimo ba bopapa go rena gore ba reng kare ba ga serwaka bona ba tswaletse ke ile ka re ke bua sekolong ka ya masanjoneng ditaba tsewe ke bua ka botsa mogakolo gore gape ba re gone ditaba mara a seng ke mmotsa gore ba re mang mantega ka mojarateng ke mmoditse ba re gone ditaba gone le tse di tirang ka mojarateng mogakolo putšago mpotsišitše gore a fa o lala o robalane nna ke ile ka fetola ka re ke lala ke robalane a re aowa e ra gore ke dilo tša batho okay ka botsa mama gore gape taba e so mma ko dula mohlanga mama okay a re o tla re ge di tswalela wa gapeletša gore o tle mohlanga re ya mohlanga ra kerekeng a senke ba hlola ba re ba tšika gore ba re amane o belela taba straight ba re motho a re nno dilo tše ke mmago sese ba šupa mama ke mmago o tlo go senetša bana o tlo go feletša bana chifta bana sa le ka pela ngwana mafelela le o ile a re bošego a robetše a tswa ka gate a tsamaya ngwana ke re wa kae ngwana a bolele gore wa kae ka ntsha re ke leng ka e kry-a gore mogakolo ke burutse gore wa ke sabe ke tlogetše ngwane gore a mo a yang okay ka gomola ka tšwa moo mogakolo ke ile ka re ke bala dipuku ke ra matric ke tswela ka ntle forogo ke batho ba gore tswa ka pele ke tswela ka ntle forogo ka mafo ke kry-ile mogakolo ka ntle mo re phasang gona badimo mogakolo ba se re onoroke e black a eme mo a re yena o tswa ntlwaneng o ba tswa dithuša mo fase e be gone diplastiki di bofilwe diplastiki tše gore ka ba di bofile gore gang a ke tsebe ka re ke mmotšiša a mpotša gore o tswa ntlwaneng o be a ile go dithuša okay a wa ka tša moo ka bona gore nna ka gore a ke kgone go kgotlelela mogakolo ke kwa bohlokelo tše leng gore diariega ka tsamaya ka dula le cousin aka wa hlokofetšeng last year ka accident cousin aka ke dulang le yena mara still e be go e tla batho bagakolo go ile ata mogakolo a mpotša gore mogakolo ka ga e ba go bitša mogakolo o ile a thoma baba ke maoto a mphonela a mpotša gore wena o dutse mo ga ngwanake o nyakang ka re mo a sega geno nna ba re nna ke ya go loya nna ka re a ke gopele gone motho a mpotšang lentšu le okay ka titulela mola motseng ola kwa ga mamogolo aka o hlokofetšeleng ka 2018 still mara ke be ke bona gore a gone mo ke yang ka re ke thomeke le ka tlelaseng ke be ke tsamaya le meriti ke dutse ka morago ke bona phoofolo shik mara gore ke nga ke tse phoofolo shik ke tsamaya le nna mo go le mo go ke yang and gore ke bona gore le dilo tše di a bereka batho mo tseleng ne ba se tlhole ba sa nrata ke bora batho le mojolwana ke nyako bolela ka re 2 months ke ntšhore ke dule le motho ba bangkgale ba nong robala ba ntlogela bothata gore ke nga ke tsebe madi be ke ya tekwana 7 days madi a ka e tlaela ma-black ke sa tsebe gore bothata ke eng mo gore ba e madi sentse re tlaela ma-black a e tla se normal ke ile ka re ke hlapa ke le ka moreng ya mamogolo a rena mmago lefa ka mora ya Purchase Street ke hlapa ke shele phetse mo ka ga metsi ke bua phetse le aka ikere ka re magotla kwa ga inela makota ke tsebo ra ja batho ra ja diphetse sa le nyamalla mo ene ka ga o file otropa tshipi o ne diaparo tša mamogolo a ko e leng gore o hlokofe 2018 di gona ka mo diaparo tšeki di bone gore le gore go ne tša ka re be go ne lo tša spa ka mogare and ke ile ka ba botša ya ba tabe e leng gore diaparo tša mamogolo a ba tseba gore di feletse kae go rekile jwang so nna go bola nna tenteng kukile mo ke sello sa gore batho ba re gore taba gore go reega sa mogakolo gore tla shaka lo tša mokhuto gore tla shaka lo tša mokhuto ene mogakolo ba kgone gore nna ka mokgoleng gore o ka re ke a nagano ba ntirile ka gona
e be e le gore e ke ya somewhere kerekeng mogekolo kgono tša founa mphounela ke tsebe gore ke nye moconnectang mmotsa gore le ya bokae kae ke gopola 2023 ka January ke lata di-results mogekolo ile a founa mpotsa re ke nnyaka mo mookeleng ke be ke ile ga malomaka ke lata di-results tša matric ka moswana gone ke sena ke gore bala ga mogekolo a mpotsa re ke nnyakang mookeleng ane mogekolo ba kgone ntšha montša gore wena matric o ka se o bone ne matric a o thome ka wona a o thome ka wena matric ona o ka se o pass le lembo mara gore phata ke eng a ke tsebe 2022 e go tlo tlhokofala maloma rena 2023 a ke tsebe gore dilo tše di jang batho ke eng ka gae dilo tšeo di ja batho so mogekolo wa thoma wa phušla mo ba bajo so a re tsere bothata ke eng 2024 September abuta rena re o ya o lata batho ga masenya a kry accident le batho na tsamaya le bana ba tlhokofala ka di 7 September di 28 September ngwana malome tshedi nno ke bola le matric ka se kgone o ria ke segole le ke kwa bohloko ba gore yena go tla deng gore pale go ra matric wa ile gore rena re fihlile tshedi ke bola nno ke segole ha kgone o tsamaya ka baka la gore skalla mama skalla sorry Mr. Makua lokisha taba metsi mo re nyaka ditaba ka moka le kgolle di tswelela molaleng sorry sesihle sorry magageshu le tla re swarela ka seemo se se lego ka fa iša pelo fase moya fase sesi re nyaka ditaba re tle re kgone go rarolla mathata a ka mogae re tloga re dinyaka ditaba tše re tle re kwe bolela ngwaneshu felletše iša moya fase ba tla go fa metsi ngwaneshu iša moya fase hle go diragalang ka tshedi nto nkošang bohloko gore tshedi nno e re bela ka se sebaka matric a kgone o ria ngwana malomaka a sa kgone o tsamaya ga botse ke segole ka baka la gore kry-ile accident ka re 28 September bothata e le gore e leng a re tsebe mare re ja ba bolela gore mogekolo mmago maloma rena ke ena leng gore o ne seabe mo ntong yekwe so ra e tlogela still ra gomola then di 11 January di 16 January ke boletse le ausa ka forogo e leng gore o hlokofetse ausa ke boletse le ena ge re be re boloka a butu wa ka o la last year o ile gwa tla batho ba botša ausa ka gore wena ka gore o gana re go berekisha bošego o sa tlo phuhlama ena o bone o sa bilele ke banna ene ke nagana gore ausa ka banna ba ka moka rutšeng le bona ba hlokofetse ka mokana ga bona ba ileng gore ke kgala nna le bona be ba no sepela mara bothata e le gore keng a ke tsebe ausa a bolela le batho ba bolela gore a gore kwele taba gore go rega so gore ausa rena ba re ba mmoditše gore wena ka gore a o nyake re go berekiša bošego o sa tlo hlokofala a o so di bone o sa tlo di bona 2025 o ka se bone o phela okay ka nnete ausa rena 2025 a šia e bona o sepetse lefa mo lena ke re moya ga gore bala ka khutse le ge re tseba gore mo ka moka re tswang ba bolela gore lefa wa re sokodisa lefa a robala ke nto e leng gore e nkušitše bohloko ka gore lefa she was there for me nto ngwe le ngwe ga ba thama ba njikela ba riang ka mokana ga bona ba re ke reng na phela le mo fone ke nto nkukileng a re ke ntliše mo ene gona mola lomeng ke monang lefa 2022 o ile tša legotlo re ba mo lebeletše life letšo legotlo leo la go phela la re go tswa go a diagalang a o le no tšwela tšhaba re botša re legotlo le tswelele mo le tswele ka baka la gore lefa ke magome re tla dumela ka re ba hlokofala ke banna ke motho ane le magome o ba le magotlo mmeleng ke nto nne re makaritšeng gore batho ba le ba kantla ba re lefa ke magome ba ra jwang e le mang a re lefa ga e tswa magotlo ke magome ko kwa rena ba kgone mmotsa gore e ke magome wena lefa o tlo re badiša ka ge e le gore 2023 o ile amorela re o nyako mohlabela pudi ya gore o nyako ntšha lesusu le le mmogodimo ga gage lefa a gana nko batamele mo mmangwane gannyana wena batamela lekopelwana le mmo wa mafelelo ba neng ba koko right mo bannyaneng mo bakgarebeng ke no go biletša ntwe tee fela ya go re bea kapa go re botša mahu a fitileng ka lapeng la geno go šiana ka dikgwedi le mengwaga ya tšona mohlomongwe ge ka ba o sa gopola ka 2028 go a tlhokofala mamang ka 2017 go a diagala nke o re tšeka leitlho la kgopolo go tloga mahu a e leng gore a thomile go hlaga a wena o a gopolang ga botse a wena o be o le gona
ka 2008 ke papa 2018 8 2008 ke papa 2017 ke sesi emapeng 2008 ke ke papa Mahalane 2018 2017 ke sesi 2008 mago 2017 o tshetse ngwana gago santse a ba le a tšee ka moka kgaetšedi ka re nyaka mahweo ka moka ga ona 2008 ke papa 2011 ke ngwanaka 2017 ke sesi ke senwa ke 2022 ke ngwana ge shwa mafelelo 2024 ke ngwana sesi 2025 ke ngwana sesi mahwea ka moka a wa balang e be e le mapokisi a jwang ka lapeng la koko wena jwale ka ngwana wa koko o e leng gore jwale ka ngwana o mongwe wa bana ba koko a go swere jwang mahwea mahua a tlile ka taba bolwetse ka ntle le la 2024 la 2024 kana ka la mang la ngwana sesi wa accident a butao okay se nna ke se tseba lo ga go tsamaile ka bolwetse malwetse a ke re malwetse a fapana gaetšedi yaka le motho wa go tsamaya ka tlhogo o tsamaile ka bolwetse malwetse a ke malwetse a e leng gore a tloga a swara batho ba khila a bona gore le ge ba fetša go tsamaya leno go tsofala gore ba ba jwitše re ba bone re ba okile go a ka nna ke tseba ba tsamaile ka bolwetse a ke tsebe re ke a kwagala na a ke re motho o kgona go bajwa a okiwa mo e leng gore ge motho a fetša go hlokofala kore le ge lehu le bohloko mara re te gotatsa ka gore o ba jwitše o khuditše a fetile moo ka moka ga ona go ne a seng a kgotsofatša a tlile ka mokgwa mohuta mang a ke thome ka papa be se motho a leng mo gae o ile a re ga boa o buile a sa ipsene a tsamaya dipetlele a boa ba ka gae a tla boela sepetlele a se tlhela sa boa ngwanaka be e le motho e leng gore ge a thoma a mediša wa kore o no hlakahlakana ga mediša meno ke motho a hlakahlakanang o ile a re tšatši le leng re dutše ngwanola a thoma a fiša ga a fiša ka re mmane ke ra mmaka kwa ngwano o a fiša a re monoše dihlare ka tšea dihlare ka monoša dicalpo le dipanato ka monoša ngwanola a ba kaone ile ra e re bo past 9 to 10 ngwanola o balla ka motša ka mmelega ngwanola a thomon roba ka mmagetleng ke ge ke tla go mmane le ke ra mmaka le sesi yaka o ke molatelang ka re ngwano wa nroba man a ke motšee ke mo robadiša ke ile ke tšea ngwanola ke re ke a mo robadiša ngwanola o no ba ka mokgomong ka re mma ngwano a nkgahle mo lebelele re ema mo phasetšeng be go ne le bone mokgekolo ile a lebelela ngwanola a re ka mo ngwano sepetše
ka re jwang a re sepetse ngwanaka a re ngwano a sa sepela ka mo wene dula moo ka dula nae mo a mo kukile le nna ke dutse moo a kere mogekolo ka go senyo ko ntshwenya maikutlo a bitsa abuti le mosadi abuti a re tsamaya lo bitsang kokwa lena mago papa ba sa phela tsamaya lo bitsang kokwa lena abuti le mosadi abuti ba sepetse ba bitsa kokwa bona nna ke be ke kore o boletsa re ngwane o robetsa kere ka no re mme o ka re ke ditorong kore ga mpotsa o ka re ke ditorong ma se siaka ba kore ba bona gale ba tlhaloseditse gore o sepetsa kere ge nna ke ya ka morago ke ge msese ka re ka mo o nyaka metse na ka ga bona o ka re ke tshetse ke tshentšhitše gore o ka re go ne ntwe ke e filang gore ngwana o la ka nnete o sepetsa kore bona ba re ba nyako nthega goreng a ile gore go ne ntwe ke ikwang ke seka wa mohlomong ka gore nka reng like kgaitsedi yaka a re dire so ka gare ga mahu ka moka a tlhagileng ka mola ga rene go ne a e leng gore ga a go kgotsofatse wena goba ka moka ga ona a go kgotsofatsa ba robetse ka mokgwa o kwišang gore ba swantse ba tsamaye ka gona le sang kgotsofatšeng ke la ngwana sesi Bentši ke la ngwana sesi Lefa la o wa go loma ke monna na bola maoto all right mara a mangwe a ona be ke no re ke bolwetse ke kgopela go botsiša mo okay bro sesi ngwana ga go le mmoloketse kae dirapeng all right ka kua lapeng la reno jwale ka ge o dula ka mola wena o full time go ne le ntwe e go makatsang e go tlabang goba ka nako e nngwe koko o ne le go bolela kapa go dira ka mokgwa e leng gore o na le go makala aowa na ke tlabe ke selo okay so all right bo fedije o ka felletša ya a felletše malome ka kapa nke re tle re kwa gore koko o a ka te karabela reng go tše sesi a di bolelang felletša sesireko gape le gona e le gore nna le ga botse lephula sesaka a le bona a le nrobatše ga ke nyako le botša maka okay a re tsene mo sesi wa motshepa koko ye ke eno mpotsa gore ke eng dilo tše koko o bonang o ka re wa di dira tše di gapeletšang gore o seke wa motshepa koko le tše di dirang gore ke se ka motshepa ke gore koko o kgone gore o mmotsa selo ore o se gona mo o le mohlanga koko o kgone go botsa gore so le so le so koko o ile a mphonela last year a mpotsa gore nna mo ke leng ke dula le ma-Nigeria awe ke ona a boleileng Noah nna ke sacrifice ka ma-Nigeria a ke se nna le ma-Nigeria ka sacrifice ka bana ba gaga ntwe a ke ikušitše le gone kore ke nya gore koko a nkarabe mo mola e le gore no ntate moremi bophelo ba ka a boloke bo stakile everywhere I go ba re mogakolo sho as long as sa ja bogobe a go nente tlolokang ke fetse sekolo matric 2022 a ke tsena sekolo a ke bereke ek thoma ke apply dino re paint ya gona ba bantšea ek thoma ke a meberekong ba ne go jampa gona mokaraba go bona ka baka la re ke tsamaya le ntoši enkimela okay nto ke yone nkukileng gore ke tlemo maloba o boletše taba ye nngwe wa re o rile go tsoga o ka re wa kry-a koko a se apara ke go kwele gabotse a le mo lephasang badimong gona ke go kwele gabotse o bone koko a dirang koko ba le mola a emeletše nna ke motšharogane mogekolo go reegang a mpotsa gore yena o be a ya ntlwaneng a malaga ga botse o sware ke teng se senyane mara ntwe mmakeretseng koko ile mpana e be apara o noroke black mo fase be gona ditlhare di-plastic tše di-black nka se re ke ditlhare ka raka di bona di-plastic di bofile di-plastic gore di bofetseng a ke tsebe and nna ke a bola re ke ile ka tšea risk koko a robetse ke bona dilo ka montle go lela dilo ka ntle
ka ema ditlhogong tša koko ka re koko o robala ka 10 room ka ema mo pele ga koko ka re ke moswadisa segateledi e be go ne tafola go šhatšha difounu ema pele wa re swadiša koko eng segateledi okay ka re ke tsa gore motho o memelesentara sa ke segateledi ja reka gore ba šikinya a kgone o bolela o reng e be go ne tafola go šhatšha difounu e be ke tipurutse gore koko mola ke re ke mowela a šikinyege e be ke tla re be ke šhatšha difounu ke ile ke kgwata koko ke ra le re koko timme mara foroga ke tsoga e mo kry le rosa le gone no sa buša moya a seng ke mmotsa ka kgomo le ke ntwa nkoko re ka mo e re ketšwe ko dula ga cousin naka ke di save from netse leng gore di direga ka moke okay ke kole maloba o bolela polelong o re di wardrobe o ka re go beiwa masia go riagalang kua ke go kwele gabotse rena nna ke thoma mamgolo wa mangwana ka shu gile ke sa gola go ne motho ba sa re hlatsetsang yone mangwana ke tseba ngwana ga hlokofetse re tseba le gore ngwana o beile mo godimo ga o beile mo otropong otropo e leng gore go ne masaka e leng gore diaparo tša mogola ka di bofile go ne otropo gape e leng gore ena o saka o hlokofetse ba ile ko kwela morela mo fa lerapo a rate pethepete loto go ratwe magoma lerapo ke le lekaka dula ka re ga otropo ka mo otropong yeo o dula dipenti dipilisi le lerapo le le gona ka mo ke la eng rapo le a ke kgone go share ke la marana ke lerapo ke le white ashile lerapo le lekana kana go tsenda le re be ke sene phone ne be ke sene monagana gore ka le nna matšatši re ka fetsa ra tla mo ra tla le gore re tla re ra tla isha ka lapeng ra tla ke nagana gore nka re nka e shoota gore nka re yang lerapo leo o saka o bula a fetsa dibeke ge monna ga a hlokofetswa le tebejana a te peta ka lona ba re o tlontšha magome ka lerapo leo ema lerapo le ba betha se ba re ka lona a o saka ba meretse ba rate peta ka lona gore a kgone ntšha magome a wa le mmo go wena ane mogakola ka segane le yane o tla botsa o saka na tla mfonela mmotsa gore a mmotsa straight gore wena o nne magome ene o tlo re bolaya ka mo lapeng leke nna mogakolo nto gore ke tiputišang mogakolo e ba se gabotse e be a bajwa a ke dule gae mara tabeng o lengwe gae ka serpalela ka ke kukwa rena e ba se gabotse a bajwa a sa tsamaye go pala padi mara mogakolo malloba ka la boraro ka lehula sesa ke ile ke fonela o sta ke motšha tša lehu di tsamajwa mogakolo mputša rena no ke kgarebe ke ngwana mantaja wa tsamaya everything is sorted and mo le gore last year o ile a bolela re lehula wa hlokofetseng malo a buta rena la mophediša so mogakolo a re lehula mophediša o ra jwa mogakolo a se gore ke a motelela mara go ne mo e leng gore o ne fela a bolela dilo tse e leng gore a die ka sense and tsamaišane tao tse e leng gore rena e re jwa ba re botsa ka tona and to ke lelang ko gore mo ka moka rena le ge wa leng gore ba ba le mmole le ba ba tsena le ba seng gona bo mmangwana go ka moka a ba etswa ba re mogakolo shu okay ke nyaka e la rapo ye gabotse le rapo le gabotse le dula kae le dula ka re ga old drop ka re ga card box old drop ya le plank e le beletseng ku ke le ka ka rapo ke le ka le swara ke man rapo le awa ka mola old drop go bolela nna mogakolo ka old drop tša ga nyake ka tropong tša ga mogakolo a wa nyaka se mo leng gore ke sentse ba palle gona o tla mmotsa gore mmago go romme ka molana o ba rata go botsa gore mmago go romme mo dilong tša ka na mara o sa kana rafole ba ile ba fetša ba mofile ba rate peta ka lona mo lotong go bolela nna nna lehula a o saka le la wa accident le la malo maka a leng kgotsofatše le dilo tše leng gore di a riega a ke le botseng le sephiri le nna last year e be ke bereka Thembisa ke kry-ile accident ya loto e ke tša bampotsa gore a šo mogakolo ga pala gore ke sepele ka re badimo ba borena ke ra ba sona ke kry-ile accident and ba ka moka ba borena e be ke sa ba botse nnete gore go reagalang ka nna gore nna ke kae or ke dirang nna dilo tša ka tate morima a di tsamaya ga botse okay mo accidenteng e re ke motsena gare o mfounetse mamaka a re lebo kae ka re lebo gona ka boa ka founela lebo ka re lebo gape mmago wa mfounela o dira dilo tša ga di a mmotsa gore o ne accident o riegileng o mfounetse ke tse wena ke mmagoti ke mamaka na kwa boraro o mfounetse o a kry-ile accident antela re lebo kae ka re lebo na ke tsebore kae nna ke mmerekong o le wena rapo le wa le tseba ena le rapa ke nna ga ke tamile 2007 a ke tsebe tselo alright nke a re tsene tabeng ela ya tshipi ya mošate tshipi nna tshipi nna ke a bontšhiwa sa ke thwase tshipi nna ke e bone ka re le ena lefa wa tlhokofetseng ka re lefa ba mpontšhitse tshipi ka gae ka moraga lesenke e le ka mo ka pafung and then tshipi ele e ne maina a batho ba e leng gore ge ba santse ba bolae
tshipi na ba mpontšha mo torong ka mokgwa ba edileng ka gona o re tshipele go la ba bola ba ja tshipele metsela ga ba tšhela e ntšha leina leela mothong napile gore re ba thika right gore ba mmolae ka mokgwa lefa tlhogo fetse santse a bue go nna mpotsa re mane pafo tshipi e ke kry-ile ka mo pafong ka morago mokuu nna ke bona mo torong ba mpontšhana mo torong tshipi eo ba ba mpontšha jatleng ke bona ke epa dilo ko gating ya gae nna ka boa gape ke le mmereko nna ke bara ka matagwa ba tlantato mongwe a re sesi nte le yapalanga le ka komeng ke eng ka re ye efe ya go apara ka pele gore ka morago na ge ke a loga na gore ya eng tato la re go le a loga ka re ke ntepa a re ba dire ntepa ya gago ba iepetse and then ba iepetseng wena o ka tsogo wa nyala le ngwanaka nna ngwanaka nna a ka tlhaba ka tsogola wa nyala wa idueding wena ka baka la tsomi ka founela setsi ka re setsi o tsamaya kae ka saite so o lebelele mofatshe gore o riagala mo ntse o epetse o tšhetse ntho e leng gore e se ka bola wa ikwešiša nna ntate o ile o mpotsa batla ba mpontšha gore o epetse sa ka re matsetsi ka re setsi ya saite soso setsi yae a rawa ke bone sele ka re kgwe e tlogele ntepa yaka nna nte e le ngwana mama ka legolole o dumetse koko gore o epetse ntepa e a se ke nna mama ka ke bolele yena anke ke mmolela ke bolele yena ka se tša kwata anke ke bolele yena tana ga fetša mo a tsamaiša monnaka a fa monna ka noga banna ya monna gore monna ka jole le dikeng a mo fa noga banna ee go ratama le dikeng o monna o labala fetoga monna ka ditheo di a nanetsa sepedi a thomo o ratana le banna ehe yo nna jo nna gore nna mphepitse a mphentepaka ke bolotse ga molapo kokwa ka tlhaphela ka 1994 ke tlhapile letsoku ga kokwaka gore ntepa ka itloge makgophong e ye mmanapene ile bjang kokwa ka na tlhapile kokwa ka tlhopile ka 99 january nna a nya gore nna le ena re a kry-e peace a mphe peace a bushe monnaka a mphe ntepaka ke tlo mo tshwarela mara e tlong a tsa dielo tsa lebala and then o nngwe gore nna rena re le tiriso o re tshwariša gore nna re mothomela maaka boloi ka 2032 ge re boloka lat bona ko gae re ile ra tswa re nyaka tša mafatshe ge re ya bare ba re botsa bare ka moga bolona o le mabotlele ko godimo ga room divider mabotlele a ne moya batho no batho go pena ka 2022 moya ga o le ka re ga le botlela a marula setsi o a tšea mabotlele a tamare wa phiatla ka fete ye mabotlele a gano phiatlega setsi te folong te a boelela a phiatla mabotlele setsi o phološitše batho bao le lat bona ka ga 2022 o se se le ena wa ditseba taba se se mabotla to latlha ke yana ka nokeng moya wa nnoa wa 2022 ngwana ka wa 2022 o le ka re ga botlela a marula a le mo godimo ga re nteba le maloba ka le go na ya ka tsena ka re ke bone go ne lo je ding santse ka re mola ke tsena be ke tlo swara ke maphodisa ka re na o le tšentši ba mpontšhitša ka ke engakeng a ke ka tšentši ba mpontšhitšeng ka tsena ka tseba reng ka tsena ka mola ke tlo tsenya dilo tšentši ba tlo ntshwara mola na ke ile lehumo a ka nyako tsenya lehula lefa no ko go kwele o nyaka go bolela la mafelo ke nyako re se ke ra tšea nako re se fe koko sebaka kere ya so nna nto ke be ke kgopela ke be ke no kgopela gore mogakolo a no re botsa gore go riagalang ga se riega le maloba rena le go re a tswa mara nna a ka tsena a ke nyako le botsa maka nna ka tsena ka ke ita mogakolo ka gore nna batho ba tla no makala ke semaela dilo tsela di nrobetse ke thoma ke tsena ka mola dilo tsela ba re di connectana le madi aka ya thoma da tsore santse di bereke mmere kwa tsona di nrobale go ba di dire nna gore ke sa tsena ga mogakolo gore ke tšhabile gore dilo tseo a tla di nhlasela okay ke nagana gore koko re ka bolela tše ntšhi o tlo palela ke go fetola go tše dingwe o tlo lebala koko le kae re gona bana ba ga go šiba le ditlogolo ke tše ditaba ke tše o di kwele jwale o di kwele koko o ka e karabela ka goreng a ke tsebe gore ke thome kae ke kae ka lebaka la gore ditaba tše ba di bolelang a ke di tsebe a ke nyako thoma maaka a ke di tsebe o bile le mahu a makae ka kua gae koko ke bile le mahu a 6 le hulela ngwana mafelelo ba reng o lomile ke monang ntho ya gona ya phera ya tswa legotlo wa tseba kae ka yona o right go diragetše jwang koko setlogolo se saka o ile a bolaya ke leoto a thomo
lotolela la re go baba ra tlhaka-tlhaka le ngwanola wo wa leng kgauswi le wene a re tšame re tsena mo re tswa a ba iša ke ena mo re tšabeng re mo thuša lapila wa tlhaka le yena ra tlhaka le yena modimo a re thuša ra re ka letšatši le lengwe be go ne le matswantle ba bona ngwane a robetse mo mojako ba re koko a kere ba no re koko a kere bang ba re mmane gane motho o reng a robetse nna ka re ngwane wa ka o a ba jo bola ke loto ba re loto le ka mokgwa le leng ka gona ke batho bao matswantle loto le ka mokgwa le leng ka gona le nyaka thuso mara thuso a e nyaka a le laetse gore lena batho ba mo South Africa le ka e kgona e ka kgona ke batho kae matswantle nto ke sefouna ka ga ngwane la ka a ikwa bohloko napile ra thomo kholo fela batho bala ra re thushe ba etse ba no ema distance go swana le wena mo leng ba re a wa iseng rena go na le ba bang ba ga borena ba ba feleng ba retela ka kereke a kere ba tsena dikereke jela ba re ke napile batho ba le ba modimo ba bitša batho bale batho ba founelana le batho ba ga ba itla ba tlile kerekeng wo ngwanyana a sepela le yena lefa ba yo kwa taba tšeo batho ba le ba ile ga ba yo kwa a se kgole le kgole ba swareletša lefa ba tsena moo ga ba nna be ke se gone ke tekela ditamating ba sepela le lefa ba tsena moo batho ba le ba modimo ba kgona go thušana le lefa ke be ke se gona le o ke Facebook ya mmago lefa a ba se gona jwale go re botšiša ga ngwanola a re mo go rena re batho ba le ba re ba nyaka 800 ka re ga ke nae ngwanaka a ya go mmago lefa re a ke nae wo a re lefa a go namelo kamela lefa ka go kwa bohloko lehulewe ke ra bolwetši yo e be e le gore ka moswane patient ka moraga ka moswane mara ka ga ikwa bohloko ba namela tamela ba tla ba fa batho bale ke point ya mathomo ya ntho eo a kere napile ngwano laka ga motho a ba thuša na be ke segona ene wo ngwanaka le ena a ba segona a bane wo mma ngwanaga napile ba mphounela ba re selo sela se be se le mo lotong la lefa se tsile ka leboga ka re se swareng re tle re se boneng ke nna ba re batho bale ba re ba se tšea go be ba re wo a rela lefa re se fote lefa a se fota ga a se fota mola nampile rena ba re laeditše mo founung awa a be re tsebile ga go le bja le marangwanola a katana ra katana a bele ga fodile ke pointa mathomo ke bolwetši jwa mathomo ye ya lekgono ya monang ka ga ke šetse ke bajwa a be ke se ka dula le lefa be ba dutse mo gongwanyana nna ke le mo gongwanyana lefa ga bajwa ke swere ke re tšešang lefa ke mmone napile ba re botša ba re aowa balwetši ga ba kopane le ka se bee balwetši poleke teng aowa ngwano laka o dutse le ngwane tlogo lesela saka go fitlhela tlogo lesela saka ba tla ba itswa mo ba reng ka ga marakala ka ga botata go ngwanya yena lefa napile mola ga itswa mo a tla re ke lumile ke monang o lumile ke monang ke ra mo nthong tše tša bobedi ka nako a etswa legotlo bo le gona koko ke se ka ya le bona ke a itseba be go ne man nako a etswa legotlo fure bo le gona sese o tswile legotlo a se legotlo ke eng e no ba ntongwe ya mokgophanyana so ntwa mokgopha ba tlemme thapong bo batho bale ba tlemme thapo mo lotong kua gausi le mo gatang le mo gausi le mo letolong ba ile ba tlamaya mathomo kua fase go abanke go ne nto ere
ge ba tlamala ya bosethumo ga se le letolo ya re so ka reng go a kopana go ya mola nthong nampile ke ge motho la mo thušang a re ntebelele ka moganong ka mo lebelela a re a ke re wa bona gore ka moganong a gone selo ka mogaka ka re a re lebelela ka mo sekotlelong gore go neng ka rawa ke metsi a raga re tlo bereka jwale ka re ke ge ntateola a loma lefa mo gausu le ntho a fetša a thela ka kwa sekotlelong go ba yona nto eo o ka re mogopha e ntshwanyana loto le re bolelang ka lona ke le makua re berekele mo loto le re bolelang ka lona ke le ye ke fe a ke tsebe ka e ke lona lenane le la lefa ke lona nto e tsweleng ye keng ye ya ke tsebe mo ye e tswileng ke mo makua re ishe mo ke tsamantše ke tsena wa robetšeng a ke re ke yona picture e ke botsišang ka yona gore a se legotlo ya legotlo gane jale ke rela ga e tswatše e be le lebadi mampele sese wa tseba taba tša gago a ke di kwešiše gabotse a ke dikwe bona sese moroka o botsiše ka taba ya legotlo wena gore o tlhalose taba ya legotlo o tlhalosa dithapo tša mekgophane mara go nwa le o ka re go ne ye o itsebang ya go tsamaišana le legotlo a se legotlo ke be ke le gona ge ntateola a ntšhampela mo ke be ke le gona o ikgemme ka meno a e latlela ka mosekotlelong koko taba tša gore o tswile legotlo ka re o a di dumela o di tšere kae koko mokgekolola ba se gona le se se ba se gore wena o mo le gona wena go be go le nna ba bone founu alright ka mo gae ke ba ba kae ba ba tsebang gore lefa o tswile legotlo a se legotlo ke ba ba kae bona ngaka tse tsamayang ke tse lena le di tsamayang ya go feleletša batho bale ke batho ba ba go feleletšang mane ba sa re ba ba dira go thuša lefa batho bake ba sa nyako thuša lefa se sempotše mo nto ba intšhitšeng bale le riileng ka yona batho ba le ba itšhomme and then a report because be go ne lena ke re le išitše molwetšeng akeng le swanetše le boe le report ya gore le tle le fe ba ka gae gore re sepetše so and then re bone nto so le išuthile dinepe ka ge e le gore batho ba le be ba re ba ya go itšhuma ka re e kgate senepe o tlo laitše mokgekolo le mmage e kae se kae senepe sa gona ande founu fa ba tsamaya ka yona gane jale a se ya kgathileng senepe ka yona founu le fa ba sepela ka yona gane jale a se ba sepela ka yona ka nako le ya legotlo taba legotlo wa e tseba mara ke re lona legotlo le ba le bolelang ka gore ke legotlo a se legotlo ntole ke be ke le gona ene ntola e no tswa ntateola ai tshwala ka mola gare ga sekotlelo jale nna ke tsebe gore alright a re sken ra ya gole alright koko ba boletše taba ya gore ngwana o re go bone o se wa apara diaparo o le mo ba phasago gona gomme go ne le mokgwa wa seaparo se se bitswago onoroko se se soka mmala o tseba eng ka taba yeo koko a ke tsebe selo alright ka taba ya gore kua gae ge le boloka masea la boa la bia di-waldropo le tseba eng ka yona go ne masea o a bolokileng ka ntlong lesea le re le bolokileng ka ntlong ke la letšatši mo le bolokileng gona le beile waldropo moo re beile waldropo re beile ge ngwana a bolokwa emang ge le ka bolela ka moka ba tlo tima di-mike emang
a re direng so a re kwaneng Ya, ke roka tlo ke gopela go e laola go lenyela yo go emapele ke gopela go e laola koko re a kwešiša gore dilo tše dingwe tša tše di bolelwang mo ke dilo tše o sa nyakeng gore batho ba di tsebe a kere mara ke tša lapa la gago ge e ka ba ga o gopole eno re ga ke gopole jwale ka motho o mogolo and then ba go gopotse bana ba le ditlogolo tše di leng mo ka gore mo re nyaka go le thuša a kere re nyaka go le thuša koko ge e ka ba ga o gopole eno re ga ke gopole and then ba go gakolle bana ba ba gago le ditlogolo tša gago ba go gopotse gore kae go diregile so nneng go a diragala 1 2 3 4 ke gopela gore go tsene malome mola before emapele koko a kere a wa yaraba gabotse koko a wa yaraba gabotse e re ba e tlhalose gabotse koko wena e go paletse gone jwale e re ba e tlhalose gabotse re ya bua ka mo go wena koko a go tsene malome pele wena o tlotse ke nyaka go tsene malome pele mama wena mamola gausi le koko ke bone gore ya makamola re tlo bolela le wena o le ka mole e fa malome le kopelo makamola go lela re nyaka gore re fetse mmereko wa rena gabotse ya malome re nyaka go kwešiša gore lehu la ngwana le tsamaile jwang and then ngwana a bolokelwa kae and then e be e le ka ngwaga mang nke o ne o tla le yona gabotsane ge e ka bosa beile ngwana o beilwa o nko e tlhalose gabotse re ko sese ngwana o boleketsweng ka ntlong ke ngwanaka ke ngwana 2 days ke nakwela ya go sa tswe go e ba gore ba re ngwana o tšeiwa ka sepetlele ka lepokisi ka ngwaga mang 2009 2009 ya maloba okay ya ba gore be ke le sepetlele ke dutse le ngwana le hono le go sasa ngwana ka masa tlhokofala then ba re ke phone le ba gešo ba tle ba ntšee ka koloi ba gešo ba tla ba ntšea ka koloi wa tla ra mogolo le mmamogolo le abutaka ga re fihla gae nna ba nthela ba re ko dula ka ntlong ya ka morago ya ba ke kwa go epiwa ka kwa morago ka kwa ntlong go epiwa ka mo ntlong le mogala ba ka ba le gona na kwa gona na pile se gale ba re ao re feditše go dira se be re se dire a wa ke re mpontšheng ba ya ba mpontšha ka kamoreng mo ba moloketseng gona wena o be o se karolo ya poloko yewe aowa mogala ba ka go mara ba le gona mo polokong yewe ba le gona okay and then ba go bontšha gore ngwana re mmeile mo ba mpontšha gore ngwana re mmeile mo ka ntlong ka kamoreng ya mang be no ba dikamora tše go robala motho mollo mo ka ne re sa tswa re ya ga nako eo go jwa le go robala mang go robala kgaitsedi yaka and then ka gare ga jarata ya 4 corners go tle jwang gore le decide go bolokela ngwana ka ntlong e seng ka ntle ba re ke segale ba bereka gona ka mogong ka ntlong ka 2009 gape 2009 a segale batho ba mo e re ke nyako botšiša mo wa robalang ka moko o mofe mo go ba o kae alright ke nyako tseba rena mo le beileng ngwana ke le mmeile gausi le oldropo na ba mmeile ba fetša ba tšea oldropo ba bea moo e le gore before ne ba beile mpete ba re ntwa ya sonne ba molaleng ba re mo ba beile ngwana wa sonne ba molaleng ba bea mpete ge go chiftiwa mpete go beiwa oldropo le ganyo le molao ka se kgone go bona gore go riegang go epile nna mo go epile nna and then ge jedi wa resha o ba se gona ka mo o ba le kantle ba mo disitse ka morago mara ke gana mo old drop ya tshipi e dijong gona kuku wena a se wa dumela ke re gore mo ba beileng bana go ne old drop a se ka dumela mara ke gakanegile a kere mara ngwana o ba beile old drop re beile mpete ra re go be re tloša mpete a ke re na re batho ba gale ene le gore ngwano bakgalayo ba go bereka plekele ba mo chefting ba ile ngwano ga e ka ntle ba tšea bohloko gore o kwa bohloko napile mogatšago a le gona mmatswalao a mfounela a re mokgotsi ke kgopela gore o morwaka mokgonyana ka kere a bone mo go diregalang a bone ngwano wa gage ka nnete mokgonyanaka o bone ntho engwe le engwe ye ya go diragala ka ngwana gago ke tse ka mo banyetši ba feditše alright ya napile mokgonyane o laka and then ge banyetši ba feditše wa ile boloketse ngwane o ka mo ka re santša ya go bolokelwa ga gago ba se a jwa sha
alright age napile ke ge bakgalayo ba modimo ba phetha ka mokgowe a segologolo sa kgale ebila ngwana ke thele le bote so ra bia so ene ka segologolo sa nna se ke tsebang batswadi ba ka tseba tshiriri nna ke tlhokofaletse ke bana ba ka ke ba morago a ile ba morago ba mme o ba re ga ba bia gona ka montlong ka re le nna ke be ke ne le lebelele la go tshwenya ngwana be ba no bia ka montlong. alright ye ke kwele kuku bale ke nyako botsisha ye ke tle ke shiele malome ka kapa ke kwele ba ra ga o sa robala ka kamoreng ya ga go robala dining room go riagalang ka kua kamoreng ya gago ke eng se se go tshwenyang go le ka kua kamoreng ya ka go rile ge setlogolo se sa ka sa leho ke ba jwitse nna ka ya sepetlele bo ka sempatamele papa mmele wa ka o sanya ke selo o sanya ke motho gaufi le nna ba tšea bampeang ka se kgono a ke sa kgono le mpona ke kgono sepele ka robala mo a be sa le ke robala mo ka robala nako e telele mo nna a ke tse ke robala nako e telele mo ke ge gone mo maregeng a makaka o ka robala teng rumuna ke thobalela ka kamoreng yena o ga a tlile a tlompona o robala le nna ka kamoreng go ile ga e šetse go tlhagatsetša lekgono tša ngwana o wa ka wa mošimanyana wa setlogolo se saka ka napile ga dilo tše di direga ka rebelong o rela ba bangwe re gogela mmane ten room ke re go reng ke o riang ten room para o mo išeng ka ten room ya mo fa chance ganya ya bankiše ten room a kere batho ba ba reng bankiša ten room ka mogela o kae ngwanaka o re aowa ke a bajwa gape nna e tsa sepele aowa leetla le sa riang o re aowa re sa le busy ka bona maphodisa a sa le busy ka wo ke bolaya ka motho wa kotsi a kere ka wo wa koloing wa rileng gore ke ye ten room koko a re seke ra ya kua kotsing ke nyaka re ye mo tabeng ya gore lebaka la gore o tšhabe go robala ka kamoreng mo gongwe a o robale o tshwenya ke ona magotlo awe o tshwenya ke dilo ka gae o tshwenya ke eng a ke re gone go se robale ka gare ga kamora o tlaiša ke tše dingwe ena wa thoma o robala ka kwa ten room ge mfo sa tsamaya ke gale o robala ka kwa ten room lebaka e leng a ke tseo re botse wena re botse o tšhabang ka kwa dikamoreng tšela o nyaka batho ba bangwe ba eng wene ke swantse ke botse ke wene gore lebaka ke eng nka go botsa le ka ga gagwe aowa le swantse o mpotsa ka lebaka la gore lena le a tseba a re dire so le swantse o mpotsa koko bolela le nna ka kamoreng koko o re o tswile bana ba godile o robala dining room nna ke nyako tseba rena o rakile keng mo gongwe ga go ne boroko wa sahlelwa wa lomiwa go diragalang ka kua kamoreng gopola gore koko go tla mo a ra le tliša fela le tlo nyaka thušwa ke re fa then re nyaka go tseba re ge re ya ka molaga e re o le thuša kang bothata ba ka kua kamoreng go riagalang ka kua kamoreng ke tse kamora tša ka ke tše kae ene ke na le bana ba ba kae dikamora nna nka se di tsebe koko ke nyaka go tseba ka kamoreng ya gago gore na ka ge koko a sa tlo a sa robala ka kamoreng bothata keng koko o e botsiša gabotse ka mokgong a ka se re dikamora ke tše nnyane ka baka la gore nna ke gaka o wa ntatelang o gagage o ke mo latelang o gagage yena gone jwale o šetse le kgaetšedi ya ka ola le setlogolo tše pedi fela ene ke rata go tlaleletša se abuti a se bolelang ka gae le ge dikamora e ka ba tše nnyane mara kamora ya motswadi e gona ebile motswadi a ka se šutelele bana ka dikamoreng gore bana ba be le dikamora yena a se ka ba le kamora ke a leboga ene molwetši a ka se dule dining room ka gore dining room ke mo baeng ba reng ga ba etla ba santse ba fitlhele gona so koko o swanetše gore a gopole gore o mo gore re monyakele thušo gore ge e le gore le yena dilo tše di riagang ka kua gae di ya mo makatša re monyakele thušo o nkwešiša koko rena a relwe
re nyaka thušo ka gare ga lapa la gago, re nyaka thušo godimo ga naga ye o tswang go yona. O tla iša ke eng koko ka kamoreng? le yang kwa gore ke reng nna ke ne bana ba ka dikamera tša ka le 4 e le 3 wa nkwešiša ga e le 3 ba ntše ba gola go le jale ke hloka marobalo ke bana ba ka gape ke 8 go fišhela ga ba bangwe modimo ba thuša banyalwa tše dingwe le tsona tšewe di phušang ke kgone o kry-ang gona jale gore ke be le kamera straight ke after le hula mošimanyanaka ke yona ka more ke robalang go yona. Koko ka kamoreng ya gago a ke na ka more motswadi a ka se tlhoke kamora ka ga gago. tseba koko sankgateleleng motswadi a ka se tlhoke koko wa tseba re bolela goreng motswadi ke nyaka go gata polelong ye ke fetšang go e bolela ka ga e le ge go ka ba le 2 room mara re a tseba re kamora ye nngwe ke ya batswadi ka mara rena re pakelelane ka mola kamoreng ye nngwe motswadi a ka se tšwe ka kamoreng ba re o šutelela bana then gore yena a tlhoke mo yena a robalang mara ka baka la gore wa e bolela gore o be a šutelela bana a go netaba re ka se mongangiše gore o tswele ka kamoreng a šutelela bana ba e leng ba kago gore yena jwale ka motswadi a tlhoke kamore mme a ka se tšo ka gae a ntšhutelela ka gare ga kamora gore nna ke le ngwana ke tle ke tsene le motho wa ka gare ga kamora. Se mola wa se se gausi le koko se kamera ya mma go robala mang ka gare ga yona why go tšhabiwa go robala ka ku kamoreng go diragalang ka mola kamoreng le mo go tla go nyaka thušo ba gešo ne mma ka mo ke a mmona o apere pheta le yena ke ngaka ke ne nneta gore mo gongwe le ge e le gore maybe ke ngaka gore a se ngaka ke ra gore mara motho o mongwe le o mongwe a leng gae a ka tepotšiša potšišo ke e botsišang and-e le wena ke sure o ka ba o bona gore potšišo ke e botsišang a ke phošo ke nyaka go tseba re why ka kamoreng ya mokgekolo go sa robadiwe go diragalang ka mola kamoreng ya mokgekolo mokgekolo o robala 10 room ka kamoreng ya gage a go robale why go tšhabiwa go robala ka kua kamoreng a ke tsebe ka rena ke robala ka go yaka mara koko wa ya robala dining room kamera e le gona e sa robale motho ao kgaitšedi aka nkore maybe wena o ka e araba bokaone a kere ka dining room ke ka mo batho ba dulang ka gona ge ba bogela dithelevishene le ge ba teketlile and then ka nako ya go robala re a phatlalela o mongwe le o mongwe a ya mo a robalang and then ge e ka ba ga gone marobalo motlho mongwe thari ya tile ka gae bana ba tlono tšea dikobo bala mo fase ba robala mara forogo go a phuthwa go a phuthiwa jwale koko o robala ka dining room kamera ya koko ga e ne motho koko wa ya sa go robala ka kamoreng and le gona a kere koko re ke šutheletše bana a gone ngwane a tseneng ka mo kamoreng eo ke mo ke lemošang koko gore koko mo a re a tlela go lwa re tletše go nyaka go kwa bothata ba lapa ge e le gore le wena koko wa tlaišiwa ka gare ga lapa la gago mo gongwe o tlaiša ke tsona dilo tšeo tša batho ba bošego o nyaka thušo setšhabe go bolela kore ke nyaka go no le bja leitlong la gore re se ka defenda nto nngwe le ye nngwe le ye re tsebang gore ka gare ga lapa ya re tshwenya ene go ne le gore koko le yena di ka lobe di motlaba go a kgonagala gore le koko di ka lobe di motlaba and then di mo paleliša go robala ka kamoreng ye e leng ya gage and then a ya ka dining room so go nyakega thušo ya gore kamora yeo ya koko yeo e tšhabiwang ebile go robalwang ka dining room go kirega le thušo e berekwe ge e ka ba go a berekwa go direlo tšeo gore koko a be le ka mo a robalang ka gona koko a ka se robale ka dining room ka lapeng la gage o swantše a be le mo a robalang gona jwale ka motswadi ya alright koko ka lapeng la gago magotlo ba bolelang a gona ka nnete ba re gonne magotlo bana ba re gone magotlo kua ga ya gona magotlo ona gona mara ke ra gore ke kule ba sa bolela kere a ka akwa mara nna ke nyaka go le botša le ge le ka ngatelela ke le botša gore nna ka mora yeo ke robalang ka go yona ke ka mora ye e be robala mošimanyana wa kwa mafeleng koko nka be le no ntheetša le a re go theetše bolela koko ka mora yeo ke robala go yona wa nkwešiša ga ke robala ka mo kamoreng yaka go rile ka nako e sa le ke itswa ka nako ya extent ga ke ya kua 10 room ene ka nako e bana ba ngwanake yena o wa motlhanka a kere bana ke bana ba ka ba 8 bana ba gago ba goletše ka mogaka a kere le bona o tla re bala kae alright koko
ma go ya gago ya tšea ke no ya tšea ke mang le nna ke tswile 2016 koko mamena It's fine. No way ya sa robala ka ga yona na. rena re le ba bararo no a ba robala ka gare ga yona koko kamera ya gago ga bjala ga e roba le motho wena koko ka kua ga gago wa robala boroko ga go ne nto e go tshwenyang nna ke tshwenya ke mahua a leng ka mogare ga lapa laka leng gape ngwe go tshwenyang le malwetse a ntshwerego and then ye nngwe gape go tshwenyang ke eng ke re ke makatša ke mahua a tsenang ka mogare Ee. ene le boroko le bone ga bo gona le boroko wa bona jwale ke ye ke e nyakang gore boroko ka gae ga bo gona and then ke mola re boelang ka kua ka moreng gore no mane moremi wa tsage ke le ka kua ka moreng mane ke gataka ke dilo ke swara ke digateledi a ke ne boroko that's why ke nyaka go tseba gore na ka kua ka moreng koko go diragala eng kore ka moka moreng ee a gone se se kileng sa ntshweng ee ga ke le ka moka moreng o khwetse ke tlela ke a ke re ka morelang kwa ke re ke e be robala ngwanaka Ee. ke tlela ke tšewe ee ee khwetse ke a mmona nke ke riang kore ga botse o ne bothata ba go bona bahu wa ntoriša mošimanyana o la wa go hlokofala wo a ka mafelela Ee. a ke kgone mo lebala a ke le gona ka mola ka moreng a ke kgone mo lebala a ke re modimo o ntirela dilo tše ke sa di tsebeng iya A ke re- iya ee nna ke re ke modimo ee ga ke re ke motho mm dilo ga di tla mo godimo gaka mm di ya ga manna ene di tšiša ke modimo mm ka re nka se šupe motho Mm. ga ka mmona mm ga ke tsebe gore motho o riang Mm. motho ga a rieng Mm. nna senke ka bona motho Mm. a etla go nna a tlo ntshwenya Mm. ke tseba ke lela ke re mara modimo ke reng ke tlhagela ke tseiwang jwale o ra re kokolo wa go lorišang e tla ba modimo gore o no bona ngwana ka gare ga lapa la gago koko wa gago wa tlhokofetseng ka mokgwa wa semaka wa tseba koko ke nyaka go ne go lemoša gore bakgekolo ba bantšhi ba ka gare ga bothata bontšhi ba bona ba ne gore ge ba fihlile mo o leng gona o kere ba lora bahu ba bona dilo tše dintšhi tše di sa kwešišagaleng go sa be le boroko ka gae bošego ba sa robale ba emelela wa kwešiša a se lapa la gago le nnoši koko le le tlaišegang mara fela ge e le ka no phurulogala re botša gore gabotse o tlogo o tlaiša ke eng re tlo kgona o tseba re go thuša jwang a ke re wang kwa papa ke re mm nna ke tsebe gore ke eng mm ankere Mm. ka gore a zanka ka bona selo se se ntshwenyang e no ba mo dipelong yaka ga ke tshwenya ke mahu a bana baka mahu ke dumelelane le ona mošimane o reng wa go loriša ka gare ga kamora o go bontšha eng bahu o go bontšha ditoro tša mokhutamanso awa ke nobe ke e no ba filimi a feta mahlong aka ke ra tsona filimi tše ke tše juang so awa ke no bona yena ka seemo sa gage mm ke ngwana waka wa mafelo o no mmona a dirang so a ke tse gore ke tararia jwang ka re wankwa ke re ke nobe o bona gang ke motho wa feta ke re ee o thomore ya wa kwagala kokwa go rena thušo ye o bonago o e hloka tabeng ya gore o be le boroko ka lapeng la gago jwale ka ge o hlalositše gore ga o ne boroko ka gae be le duma o ka re moremi a ka le thuša kang mo tabeng ya gore a le ne boroko ka gae gore a ka re thuša kang ee awa ke re be ke duma gore a re thuše gore re kgone go ba le boroko ee ande a ke re bana ba baka ke ba kole ba boletse dipointe tše ntši ke go lesela saka nka boela morago ga bolela ganyana ga nyane fela koko se tlo go lesela ngwane wa ka a reng ke rakile monna gago o a ke re gore ke rakile monna gago nna morwedi morodi ke tswe ke tlogetse ngwane ore morodi o wa ka letšatši le lengwe nna motlhanka be ke sa itsebe ao bana ba ga kaba o ba dula a Tredville a dula le yena mošimanyana wa ka go tlhokofala ka ba ka go tseba a Tredville ao a go ne molato bana ba le baka ba phela gabotse le nna ke phela le bona gabotse a gona bothata ba sepetse o thotetse motlhanka yena le monna gaga a kere yena mošimanyana ka ba go kgola ona morako wa bona ao a ka tla ka ya motlhanka ka letšatši le leng monna wao phone ya tsena e tsena mo go nna ga e tsena mo go nna ba re makoko o kae maaka ke re ke gona o re ke a kgopela mono
ke re kae o re mo Mohlanga ke re aowa nna ke ne tšhalete o re gape moradi ya gago o ntirela metlholo mo wa tse gore mo ke emeng gona ke mo bothateng jwang o re o morodi yago motsamelo wa ka ke kgweditse ditlhare ka gare ga motsamelo wa ka kana o founela ke mang ke mokgonyana yes okay moga jao monna o napile tla mono o tlo bone tlhare tseo ke itse a ke ne tšhalete a re ke re eta ke ile ka leka a re ke kgopela gore family ya lena le family yaka e tle e kopane le tle le bone tlhare tse ngwana wa di tshwereng aowa ke ka tantšhitše ke sepetse ke ile Mohlanga ke ile ga ke fitlha Mohlanga wo o tlile nkgatlhanetse a ntaetša gore re tlakae a wa ka tsena lapeng la bana a gone molato ke tsenetse godimo ga ke dutse motlhareng wa Motshehla ga ke fitlha mola motlhareng wa Motshehla monna o dira diteratane ngwane o fula ba dulane o mollo mongwe o rialo o lebereka ke ka ga bona a kere ke tšhaba go tsena ka kua ntlong ke letetse family ya monna family e la monna a zange itla ebile nna ke nnoši monna ola o duletse o foune batho ba le ba gabo a senke ba itla go bile nna ke nnoši monna ola o ile kae ka ntlong ra tsena ka ntlong ba re edi ka ntlong ka re nna ke a boifa a re a re tsena go nente itlo go diagang seo ke tsene ka mo gare ga ntlo monna ola o ntšhitše ditlhare tseo a di beamo a re wa di bona makwako ditlhare tše ngwana gago a di faketseng ka mosamelong a botšiša wa re motšhie gore o di reng a re ao ditlhare tše be ke di rielela goreng o nthate a re o di bone magorena emapele and then ge le fetša go di bona koko mogonyana a tlhalosa gore o kana le re morwedi o tlhalositše gore ke tša gage o a di tseba o be a di beela gore mogonyana morate okay monna ola tšea tlhare tsela tša gage ya ba gore ke lebaka le le tsamaišitše monna o okay ka re di ile ka ba tlogela moo nna ke ba tlogetše mo ga bona alright koko nke ke botšiše mo ba go nyaletše mokgonyano ba sale ba tseba ka gae alright ba bala alright re tlo ilokiša ya mokgonyana koko ba re one lerapo ka kua gae o tsebang ka rapo le lerapo ka nna monna o wa ka o ile go tlhokofala ba tla ba ntira ditlhologadi wa le tseba one lerapo la go kokota ditlhologadi le tseba ke mang ke moremi wa le tseba ga e le gore o alafa batho ditlhologadi koko nna ke sa le monnyane o a o tshwane mosadi o ga o ne mosadi o ka se tsebe a e le gore papa o gona o tlo go botsa gore lerapo la go kokota motho ke lerapo la e seke ka bothula dilo tšeo a kere ke dilo tše kae tše ba re berekang ka tsona ga re ne ditlhologadi ke lerapo ke ntwa pitsi ke ntwa tonki tše ba re kokota loankwang a tseba gore go jwale wa nko ke dilo tše di so koko batlhologadi ka moka ga bona ba ne rapo leo ka mo malapeng ga e le gore ba monetše a te kokota a kere kantši gona bjala se sepiri aowa motsegare ba ile ga ba šitše ba bole e be ke re ke tlo tlanale le le bona ba bana le leng a ke re a le ne setlhare le no ba ke rapolang koko lela ke tse gore bo ausi ka gore le tlile le mogolwake ke lang ge le lebeletša a ke re marapo o kgona go le bona awa le ke la mpia le ke la se la mpia ka mogola le leng ka gona ga e se la tonki ke la pitsi ikwa and then le rapole a se mathomo ka nna motho ba mokokota ka a o kwikire bagolo ba ba batlhologadi ba ne marapo ka mogae a e leng gore ba te a le dule ka gae nkwešišeng ngaka ye nngwe le nngwe and bile ditlhologadi a di alafe gore wene o ngaka wa e tsebang go alafa ditlhologadi le nna e le gore ke a tseba nka no go alafa ditlhologadi a di alafe ke ngaka di alafa ke ngaka ba bangwe mara di nyakeng di nyake motho a tlhokofaletseng so kuku pele moremi a ka butša something ka gare ga bana ba gago le ditlogolo tše di robetšeng o di lebeletše o di boloka o di woka ke bakhuba ba kae ba e leng gore o nagana gore ga se ba robala gabotse number 2 le nagana gore number 2 ke nyaka gore ka morago ga mahua ka moka ga ona
jwale ka motswadi goba jwale ka setlwaedi ge motho a fetša go tlhokofala re a tswa kere ra ya go nyaka go tseba gore na lehu la motho le go diregileng ka lehuleke e ba gona ntwe ka mo gabolena goba ge motho a tlhokofetse re no boloka ge re fetša go boloka ebile ra se felo ra no titulela rena a ke tseba a kere batho a re swane a kere motho a tlhokofala a fete o tlhokofala o tshwanetse le before o tlo mmoloka o le dia jwalo nna ke dia jwalo and then ge le fetša go boloka bahu ba le a ba robatša go ya go wena o le koko o kgotsofetse gore bahu ba gago ba robetse ka moka ba teketlile ka ga ke sengaka ngaka yela nthela e re nna ke rile so ke re ya reresha alright koko gantši lerapo la go kokota batho ke tseba ka mokgo nna ke bereka nna ke alafe ditlhologadi o ka se di alafe o tshwane mosadi ke ne mosadi and then batho ba ba neng ditlhologadi go ne mo ke ba romelang gona lerapo le la koko nambile ge le sa dule ka gae le o dula kae lama lerapo le le reng a le dule ka gae le la ditlhologadi ga le dula kae le dula ka gae o sa le bia ka mo gae a dira a se setlhare sa go bolaya motho ke la go tekalafa wena ga ba se la bololo ka gore o godile o le famang go tloga mang rapo leo o le šiela mang go le šiela mang jwang le ya kae lo feletša kae ka moga gago ba tsa go re wa ntla ba ka baka la gore le rapo le la se pheko a dire ke ra gore rapole ke re ke kokota mmatola ke ra gona gore le tlo fella kae le ya go fella le ko kae mafellong nto le ya dimiwa a ke re yana jwale nna banka dimile lona a se la lapa la ka ke le ka no boela ga sesi le yana ka gore o ba la dimile motseng o mong ba re ka ga tshidi ka go botsa gore ditlhologadi koko a se koko sorry ka go bola leina la motho koko a ke go thuse lerapo la go kokota ditlhologadi dithebere tša go bereka batlhologadi ga di adimišwane ntongwe e riang gore ka gare ga lapa la gago go be le tlhakatlhakano e ke lebaka la tšona dilo tše tša go adimiwa di a fetša di tsena ka gare ga lapa la gago motlhologadi ga a kokotelwe ruri ge motlhologadi a tlile re moiša mo ba alafang ditlhologadi batho ba go kokota ba ditlhologadi ke bona ba neng tsebo ya gore re kokota motho o re dira eng ke nneo ya motho o modimo o mo file yona ga a robala a ditlogela o a tseba yena gore ka gae empho yela ya gage o tlatla e fa mang bothata ke ba fileng koko dithebere tše koko a sa bereke ka ditlhologadi ka gore a o tsebe gore sa mathomo marapo ao a kokotile batho ba ba kae ande ntongwe le engwe e ka ba pheko e ka ba mankgonyana e ka ba marapoang a ne nako a gona gore di a hlatsiwa le la koko le o hlatsiwane so maswiswi a la batlhologadi ba le ka moka a tla gona ka mogare ga lapa so lerapo leo sa mathomo ga o tsebe gore mo le tswang ga ga bolona le tswa go diragetšeng so ke phoso gore koko ka kua ga yo be le lerapo leo a o bereke ka ditlhologadi o bile motlhologadi bo o swantse o ye go alafiwa gomme o boe o be ka gae la nkwešiša bana ba koko marapo a o santse a boele mo a tswang ke bone malome a ba emišitše letsogo mo ebile ka gare ga dilo tše a ka di bolelang ke be ke nyaka nke a ka no kgwatha yela ke morwago wa accident o ka reng ga gabotsana ke morodi le moro o kry-ile accident before ke be ke rata o kare a ka gatagata mo godimo ga tsona nke re kwe gore na gabotse so be ke nyako boela kua go ela kakapa ela morago ya gore a na ge motho a tlhokofetse le a tswa la ya go tseba gore a na go diragala eng so nna ke a buto mogolo ka molapeng so go diraga dilo ke mo le bana ba bolela ba re a wena o se roka lapa le ke la gago ka ge papa se gona mare ge go fitlhile dinako ya mohuto ya gore go tšuwe go hlodiwa nna nke ke ya a o bitšwe koko wa tsamaya o mma goba o tsamaya le kgaetšedi ya ka wa mafelelo ola bo okay ba go dira tše ba di dirang nna ntho ke kgonang fela e ke santse gore ke e dire ke o bona topo tše ka moka ba bolelang ka tšona di fetile mo atleng tšaka kore nna ke tlong go ketima dimušareng ka dirang maraba e tswa ba yo hlola ba mpitše ene kana ola kuo monnyane o ne bo se siage
le wena o gona jwale ka abuti yago Ee. mara mokgekolo o kgetha gore ka gare ga bosese ya ge ka moka a ba tlogele a tsamaye le lo monnyane nna ke mmereko wa ka gore ke tle ke late stopo fela goba ge heshe e tle e tlo ja stopo e lebane ke mo ka tšatši la friday le bane re boloka saturday ke nna Mare. ya le nna felo nna ke felo o kare o ne polelo kgaetsedi ya kama mo magoko a sepetseng le o mongwe o tsamaile le nna sengwano ka 2022 le la lekhule la December a re ke lata ke bona kgaetsedi ya go a satle ka no sa lokiša tše dingwe a re sepele re kgone o lokiša tšeo ka nnete re sepetse ra ya ra boa ga re boa ka ba tlhalosetša ka re bana bešo ba re bothata ke nto e so leso go tloga mowe ka mangwe a senke ka tswela pele ka sepela le yena mo gongwe a ke tse re tsamaile le mang okgekone a re dire soganyane ke bona o ka re mama go ne se seng maybe a tlileng go se tlhalosa go bualo mama alright koko ke mogala bo wa lla o re wa ile motlogela ge le ya go nyaka ditaba ka mabapi le tabeng ka makhua ka gae gomme le boa le moneelela ka ditopo yena a ke tsere ke thome ka ke tlogela kae ngwana wa ka nnete ke monnaka ka lapeng yena ga re a mo tlogela a ke re o mongwe ya bua nna ra ditšea gore nna ka ditšea gore ka gore yena o ile o bereka o la mmereko wena ngwanyana mphageletse re tša merekwa gore go diragalang ka o monnago re ile ga re fihlile mowe ba re boditše re itse ga re šetse re tšo boa ra ba botse jwale ra hwetša eng pela e lego yena e tla le tša gago le yena ditaba a tlo re botse le rena re tla le tša gago rena ditaba re botšana mara ra se ikhwetse tshele mara jwale ka go hloka tsebo gane mo wena go dutse sekgopi mara ebile ditopo ka moka koko tše e leng gore ge le boa ga le mme fase le a mmotša gore le sepetse jwang a ke re ge re tswele le tlile go bo moremi a fetša go le botša se ge le fihla ka gae jwale ka ge o le koko o bitša bana ba gago gore bana ba ka ditaba di eme ka gore wena o yang go hlapiša mokhu tlo gahlana le ba ga moremi ba ya go bereka ka ditaelo tše di rileng gomme ge re fetša go boloka ra boela morago ra ya go moremi yena wa e le sa mmitše koko la mmotša gore le sepetse jwang wa le bona le lehuli la malao gona ka ane society gana selo ofe kahle ke kgopela ke ra ofe koko o khwe wa morago o a robetseng okay na bile nna a ke re bana ba ka ke a ba khabara ke ba khabarile ka moka le tlo go lutsetša ka mo society le fa o rile ga se tša robetse ga nje yena a robetse kua o morwa ke o tile a re mma gape nna re latlhegile ke re latlhegetse ke eng a re lefa o robetse ka re lefa a ka robala la palela ko go nompotša gore lefa ore tla ke le botseng gape ke nna motho a gale a se gore lefa ono kodi a no sepele ka gale le bona gore lefa ga a right mare la napa la no tlhoka le go mpotša go nompotša gore lefa le kgono ga a tsoga gabotse ga a tsoga gabotse e le gona o tlo mpotšang gona ebjale gore lefa o robetse o kgopela thušang ya heshe kera lefa ke mokhabarile heshe gona ngwanake a re ebjang ka re founelang mo go leng heshe a wa ba founetse mola modimo re thušitše ka re nto ngwe le ngwe re bja go modimo re thušitše ba tla ba tšea ngwane la ngwanake ngwane la ngwanake o ile maileng ba rileng ga gore ba nkgopetše ba re nyako o tswa bana ba baka ka ntšha ka ba nea ka re tswang a se kae o tswile one le yena o ka nkgo ba latelanang ba babedi bao ba latelang ba tswa le ofisi ya bona ba ya mo ba yang ba boa ba re botša dipointe a di tsebe ge ba go botša o ba mogala bo ba le kae ke yena ba reng ke nyaka sa go sepela ka ntšha tšhelete ka ba fa ba sepela ba ya mo ba yang ba tšo o bolela ba nnoši ba tšo o bona ba nnoši ba bolela nnoši ande se gore a ke re nka kgone o sepela nna alright a re direng so wa tseba ke nyaka re fetoleng tšela tša maloba re kgoneng go fetša and then re tseneng tabeng tše dingwe ke tšegile nna ke di nyaka koko ba re ka kua gae go ne le tshipi ya mošate e ba ilorileng ye sa leng e timela kgale a ke re toro ke toro wena o ka araba wa reng mo tabeng ya tshipi eo koko
nka se arabe selo ka baka la gore ga ke tsebe selo ka tshipi ewe ke dilo tša mošate alright ee nka se tsebe selo yeo kokoko go kwele ba re go ne taba yela ya gore ngwana o re o go bone o re yena ga a bolela gore ga a lora o bone nako ela wa mmotsa wa re wa ntlwaneng wa le gopola tšatši leo a seke ke le bona letšatši leo ebile a senke ka mokwa letšatši leo ebile a senke ka ke tsebe gore ke letšatši lefe gobane yena ga a šetša mpone ke le ka lepona le o ba le kae a ya kae o sese ba re bo ya kae e be le ka 25 and be le marega ka junior examination e be ke tswa ka lebati la ka morago santse re go ga metse ka mokhukhung go ndula di drop ne santse re go ga metse mo ke kirele mogakolo a rena o tswa ntlwaneng a se on rock e black a ya parampon nta story ke ntse leng gore ke bone live mogakolo a lebeletse ku lo ja ba dimdimo fast one di plastic di bo feed tse ding di plastic ja e be di le ka mosadi tsa le boto ka motho mogakolo a mbotsa nte ke belelang a se yona na ke mmone ka mahlo ka story ba mpontsha ditorong a ba mpontsha ka ya ke tswe ngakeng a ke tswe kerekeng ke nte ke bone ka mahlo ka straight o reng a se ya re go be go isa a botsa ba bang e le mathomo ke ikwa lekgodu ene nna ka ba mo ene bila a ke itsebi ene ka ga ke sa tsebe gore go ne le motho a go sepela bošego a ka no go tsoga bošego ka kwa tlatana a ke tsebe sale ke belego yena o mahlatse ka re sho bona ba bošego a ka re ke bošego e be le ka 5 le gale marega ke re ba le swiss a se ke bošego ke duma malome mo tabeng ya ngwano wa gage wa seng ga botse ka taba accident ke a ihlaelela tabela ke inya ka ga botse ke ikwe ga botse a ke thomeng moragonyane mola o e bolelang ka tabeng ya tshipi mo tabeng ya tshipi moremi kore nka se bolele ntho e le bane kere ke ne le problema one taso le bona gaka ke ne le go hlagela ke dilo tša mohuto ngwana go thutse ke koloi wa moshimane ne ba ya bolo ka mogare ga taxi go betse ena nnoši be le di 4 December ka 2022 ke nako tše go robala mang noa la se bona ko gae mara nna ba sempotse gone jale ka ba 2024 fe nako koko ka 2024 wa itseba yeo ka 2024 ke bolela yeo gone jale ka 2024 ga go e tlo hlokofala o motlogolo wa accident re molukile le Sunday ngwana o wa ka wa ngwanyana thutse ke koleng thutse the following week Saturday ko re bolukile beke ngwana ka thula ke koloi beke tla so ke no go wela mola morago tabeng ya tshipi a ke ra re ntšhe maina batho gone motho o le bana o gona ko mmana piane o ka ra di sa re tharara ga botse ke gola ke go seleka mo ga bona go bana so monna la ola ke ena bolelang taba ya tshipi and then a re mo go nna a botsa batho a re nna ga botse ba re ba nnyaka gore tle ke šomišane ke bere ke dilo tša bošego ntate moreng sona dilo tša ka di tsamaye ga botse ko rena sentse ke nyala dilo tša ka di a hlakahlakana ya hlakahlakana kore a kene le progress mare ke a bereka wa bona so motho wa tshipi ba re ke swanetse gore ke tle ke joine ntho goba ke tlo sokola ntšhile ke ya ka fase ga mobu wa e bolela tshipi and then monnola ore o nyaka gore nna ke tle ke mo thuse go thiba batho ba le kano batho ba ke ba bantši ba mo patla chipi ye emapele chipi ye motho o bolela taba a chipi le gore nna ke swantse re tle ke mo thuse mara o e bolela e le a tlhalosa gore e ko kae o re kae o re gae ga gene yebo and then ga ka no motho o tlo no tsamaya ba ina la ka no dika le mo gore wa isana ga a gana and then ba le ntšhantšula gore gore mogekolo a na nno sha ke go bolela maka nne ke group because of bar wa ngo ntate ka kapa ola ga sa ba dira se re senyakang o tlo no sokola and then ka nnete ke ya sokola ke nyaka go kwešiša mo wa rra ke go kwa ga botse mola mmana piane jwale ka ge a kere motho ga a hlakane hlogo moroka a ne timing ya gore swantse a botse mang ka nako mang o no bolela gore o theditse ke mang o kwa ke mang a nya ke go tseba mola mmana piane mola
mo motseng go ne le batho ba ba tsebang gore monno o hlwa bolla ka taba chipi ye ileng ga geno ebile a nyakang gore wena o joine ba le go tla tswetso ka nnete ebile gone e sa le kalwa le monne mong a mpotsa ka taba gore mmago wa loya monne ke lole le yena ra be ra fihla ka mošate wa nkwa ke sa tsebe gore ke mmotsa kare o ka sere mma wa loya wa bona a ya gona mara motho ola ga a nwele ga ka no thomanwa ga a bolela a gone ra ka ntebala o tlo bolela gore sanaga ga bo ga notla and then ba bang ba bolela straight gore ga sa ba re joina monna o tlo soka and then ga nnete ke a sokola so ke nyaka go ikuša e betle batho ba Manapiane ba tseba gore monnola wena o kolota go joina nna ba tseba kgaitsedi yaka nko batamele le kopelwana le lapa la geno ke kua Manapiane a kere wena o sa dula Manapiane mara ke kwiša gore jwale ka ngwana Manapiane ke ga geno kua ebile o godile o tseba lapa le dipolelo tša mo motseng modimo lapa la geno le tumile jwale ka lapa la mokhutama mo motseng a lapa la gešo lona le tumme ka gore a re kwane ka gae ke nto e tummeng tše tša boloi tše ke thomo di kwa matšitšia o di kwa kae mo motseng goba kae o tsamaya goba kae ngwaga go feta yena ngwana a robetse nnefa o tlile a re swantse re ye polokong a re mane gape re kole mehlolo kua olong ka re go riegileng a re gape ba ntšhitše basadi ba 2 line ba re ba loya le mmane ba mo ntšhitše godimo ga dilo tša mohutong ka re bua le dintšha ke mang a re ke ngwane o mongwe gona mo baagišaneng ka re wo gona re tla re a re bo re tla e bona a re boa nna ya ba le gore ba bagadi ba ka ba tlile nna ke a namela ke a sepela ge ke tlo boa matšatšing a mangwe ke re maremogeko le tabela le itše a buang a re gape nna ke nyako tla ke roma basadi ba ye ka kua ba yo botšiša gore ga botse rena ba re mare tsentšha mo tabeng tšeo a wa gwatla o mongwe ka re mogekolo gape re sa swere tabele a lena ye kua holong o reng ka yona ntwa mohutong a re nna ke kgale re phariwa ka boloi nna ke netabanatso ngwanaka ka re o ge e le so le nna ka e tlogela e le mang wa reng ke kgale re phariwa ka boloi o mongwe okay ka re o gona e le so gona nna re sa tse re tlo le emeletša kwa ge gona ba sa itšee serious le rena re ka se itšee serious and nna Manapiane a ke phele gona gantši a ke kgone go di kwa ke le ka kua ke felela ka gae ge ke tswa ke ya mabenkeleng ke a boela ka gae a ke ne ditšhomi gae warra o dula Manapiane a o dule Manapiane ke nyaka motho a dulang mma gore na le dula Manapiane mamogolo le dula Manapiane lapa le la geno le tumile jwale ka lapa la Mphutama lapa la gešo le tumile ka go se tshepagale ka baka la ge le gore ba re mmaka ke moloi okay le tumile jwalo le tumile jwalo ga le na tlhompho ka gare a la tlhomphega ka dilo tse le gore di a diragala ka gae tša go swana leng kgaetšedi kore ge nna ke le ka gae ge ke robetse ka gae go ketima dilo ka godimo ga masenke go ba le mešito ya kiba gone jale ka mathata a ngwana wa ka ge kore a ke no e thomaga ke ebea gabotse ngwana ka o basutse ka moraga mošimane wa kotsi ya koloi a butaola okay ne ba le ko holong ne ba apeile ge bantse ba le busy ba apeile ko holong go bile le lekgarebe le la lile ge le bolela ko holong la bolela gore wena lefa o sa tlo bajwa o bajwitše o ka se tsogo wa tsoga ka baka la gore ge rena re etla bosigo nna le mmangwanago le o mongwe wa gana kana mapele kgarebe o botša lefa o re ka gare ga batho ba ba bala le mmangwanago kana mmangwana ga o ra o mofe wola o monnyane all right so ke nnete ngwanaka go bile jwao o no robala a tsoga a robala a tsoga ga jwale ngwanola o tlile o ba juje ka moraga le khule la butagage o buile a no re sesi o mpitša sesi a re mama a re sesi ka re ye a re maramo wa hlohlona ke lumile ke monang ka re mara nthwege ke lebeletse a se monang o ka re o tshumile ke mollo wa badimo ne le bue mo monaneng wa loto ka letsogo la go ja na pele ngwana o fela a ntse a ngwa ke re o ska e ngwa e fogohle ngwana wa e fogohla
la mafelelo nthola ge re tsoga fro re humane nthola e thulegile eno ba metsinyana ge a ntse metsela a phumola nthola ya keka go fitlhela e tlo ba ya ba ntho wa humane o kare ke 5 ranta ge ke sa lebeletse yela ya moloto go tswela e nngwe gape mo godimonyana ka moletsogong la go ja ge ke sa lebeletse yela ka letsogong la go ja ke ntho tse pedi go tswa e nngwe ka letsogong la nyele jwale ye ka letsogong la nyele e be e le e kgolo ngwanole o buile a re mara sesi ke tlo fola na ka re o tlo fola ngwanaka ke ngwane wa ka bona gore a ke kry-e thuso ka tswa nna ka tšea ngwana wa ka kare a nke re tswe ka maoto nke re tsane re kwa gore go diragalang so ke tswile le ngwanola wa ka ke ile mo ke yang gona ge ke fitlha go ba thušang batho ba nthušitše ba dirile jwao mara ba rile ge ba bolela mola ba ntšha ba re batho šiba mara go na le mokgekolo wa lepostolo wa mohlologadi mare ke ka lapeng ka gomola ka felela mapele ge ba bolela ka mokgekolo o wa mopostolo wa mohlologadi kgopolong ya gago go tlile mang nna kgopolong ya ka ge ba re ka lapeng go e tlile kgopolo ya mmaka ka mmaka ke re ke mohlologadi ebile ke mopostolo okay so ke ile go motho wa mathomo ka boa ka go motho wa bobedi le ena o mbodie the same ke buile gape kore ke be ke senya tšhelete jwa le moo and a ke bereka ke go le tšhelete e ntšhi moo ke berekang gona ka ya go motho wa boraro le ena o boletse ntho ya go sana le eo ke buile ke tswile ke ne le malomagage le papa go ngwanoke re ile mo re yang re ile ge re fihla moo le gona still di sa tsweletse gona ka mogolo ke mo e leng gore ke ile ka felela ke thapelo papa ga a šala a kgotsa ka mara ge go le jalo a gona taba ke thato ya modimo re a leboga mma gore malome ka baka la gore ge le ka mmodiša le mokgekolo gore ge ngwano a fetse o robala goba gone yo le mola a bolokileng ile a ya gore re hwetse something sa go robadiša ngwana goba eng the answer will be no e sa no re fa tšhelete re tšwe re consulta go tloga mo a se ka sa itsena a kere go ya ka maitemogelo a ka ge lehu le hlaga re a tswa ra ya go nyaka tša lehu and then ra be gona mo re tswang gona kapa go gongwe ra kry-a motho wa go tla go bereka stopo le go se robadiša yeo a senke e se a no re fa ya gore re tswe ra tswa go tloga mo a senka itsena so ka mantšu a mangwe e ra gore ngwano ga a robadišiwa ebile ga a thegiwa ngwana o robadišitšwe nna ke ile ka tsamaya le sesi ka ge lebane yena o ba šetša thomo o rogana a re ganetša ka tšhelete a dira everything nna le sesi re tswile ra tetšea ntate moremi le ntate ka kapa wa mona mokgekolola ke mma ke a gola ke tswile 13 to 14 times ke fela ke hlola tša bophelo ke dirang a gone mo ke sa mo hwetseng le maloba ke tšo re o tšheka ngwana rona a ke re mo o re rometse ra ya gona go tloga mo a setla sa itsena ka tla ka tsamaya ka tswa le sesi ga re fitlha re yo tšheka mo re tšhekang gona o no di ka tswile so right ga e tswa mo ba re ke yena a fetšang ke yena a fetšang alright a nke re fe sesi ka mo batamela sesi sesi ola ba le mo o ka e ola o mongwe olana o sa tswetse ko ntle wa moganyoga ke nyaka a batamele mo le ena re gona le kae sesi wa bolla mo ke Betty mokgekolo ke mangwanaka nna ke dula Lofontein nna ke na le problem ya ka e godimo ga gage ke bola ke maoto mo ke tsamayang gona ka moka mpantšha ena bantšha ena ene gape ke ne le swiswi so ke hlapišiwe le ke botšiša gore go diragalang ke ena o mphile a ke ne lenyalo o ntšetše mahlatse a ka le ke botšiša gore goreng bantšha ena ka mokamo o tsaile ke mese ke accident last year November bantšhitše ena ka mokamo bantšha ena ene mola gae ba repitše something mo gating bereka malefa go ne something mo gating ga ne o reng a kgotsa ra sa ka mokgoo tswela pele kgaetsedi ya ka tswela pele so go ne something mola gating o šitše setho mola gae a go ne lenyalo
a gone wa nyalwang a gone wa nyalang ka lebaka la gage re boditšha ba re ke ena okay 2013 mama ka tlhokofetse mama ka tlhokofala a re ena o ko tsenela sesi wa gage a mo tsenela jwang mosadi wa tate gore a dule le tate. sefara Ee. okay 2013 wa ba wa lla mangwane wa ba wa lla mangwane re bolokile ka nna ka le kae after go boloka ai ba tlhokofetse monna gago ke skiming te man bana ba skiming 2013 balege man ba fetšantse koko re tlo go thuša o ska tshwenyega hai Re tlo go thuša ko. hai ke a gana re tlo go thuša ko re tlo go thuša ko wa ba bolela maka go tshwana a re tlo go thuša re tlo go thuša ai no isreg a tswele pele ga o jena ga le chefta batho gore ba tle le rena mo be le re le tlo skimela nna le ne maka awa a ba re wa loya koko a ke bolelele mo tabe ya ke ke gopela o bolela mane alright koko re etla ka mo go wena koko re tlo tla mokgekolo wa gešo re tlo tla koko ka mo go wena re tlo tla mokgekolo aowa re etla koko mo go wena moo wa bona mowe mo a gone gore re ka setle mokgekolo re etla ee Ko e bolelela mo tabeng ya ena ngwane wa robetseng ne ya Ile la lefa kgwatha ye nngwe ya lefa molefa. okay tabeng ya moeta ga ba bolela ka moeta wa go nyala moeta o be e le wa ga go nyala nna okay ba utlisitse ba mosadi o tlile o ne le jwala okay wa bona jwala bola moeta ola ke ile ke tlo tsamaya ke ya ga ka nna ba tla ba utlisa bona ke re ba utlisa kwa mare magogo a boa a o gopela moeta ola ke gona jwale ge ka go ile go tlhokofala o morwarre wa mafelelo ka 2022 ka 2023 towards May a tla gopela moetola okay okay a re ka bana re tlo ba le matsidiso nka di moetong okay ka mo fa moetola wa ba ka gae a go tshwenye ra tla ra bua ka re ke tswele banthela ba re moeta ga go kae na ka re moeta o ka gae ba re tšea moeta ga go bja kae go wene ke ile ra tšea moeta o dutse 2023 towards 2024 ba mpotsa ka moetola ra o lata towards June a kere a re fitlha wa ra ba ile bane ba re moetola o berekeng ra o bereka ra tšhela metsi le se a no go opa ka moeteng a sanka re a tšholla so ngwana ga e tlo tlhokofala o tlile go nna re malome go ne dipolelo tša gore ke tlo ya ka moeteng moetola re o phiatla kua gae ka re emang ke tlate ko o lata and then ka nnete ngwana o ile ka moeteng go ira gore a re direng so batswadi ne ka bona o mpoditse ka ona Yeah. o latile mare o tsamaya ya isreg right ke nyaka gore re berekeleng go iruma le go ba le go tla ka di-solution koko ya moya ga go skwa ya kgole moya ga go skwa ya kgole ge ke be ke theeleditše moki ke botšišitše go rabile batho ba babedi mo ba ke beng ke ba botšiša gore na lapa a kere mo nageng go a kgonagala gore go no ba le motse o mongwe o kry o tumile ka go seleka ebile o tšhabega ke botšišitše mo ba re manapiane kore manapiane ba re lapa la koko a la tuma gabotse ba tloga ba e bontšhitše bontšhi ba bona and then malome o tlhalosa gore ge a etswa go ne mokgwa go tswelela koko mo dilong tša gage mmamogolo mola ke mmago lefa ga a tswele go na le go tswelela koko ntle le bana ba koko mo koko a tswelelang tabeng tša bona gona le mmanapiane lapa la koko a la tuma gabotse lapa la koko le re mola le sa tuma gabotse ebile le bana ba koko ge ba etswa koko o a tswelela right maloba ke botšišitše potšišo tše pedi ke botše potšo e tee ye e beng e tentšha maphaga a go kry-a karabo tše pedi ke botšišitše gore koko o a berekišiwa goba koko o a berekanang and then go ira gore
re swanetse re nyake go tseba seo if e le gore go ne le batho ba ba šomišang koko bošaedi ba franta ka yena gore koko a no dula a tswelela go seke go a tswelela bona le yona e swantse e kwagale ene batho ba ke ka moka ga bona ba swantse ba tsebe gore ke theka la koko a kere ga go kgonagale gore go nduale ge ba ka re mmamaubane o a loya ka kua gae ke swantse ke tšee masuka ke kgatlhe mmamaubane le ge e le moloi e sa le mma le ge e le moloi e sa le koko a kere so ke nyaka gore batho baki ba kwešiše gore whether ge ba etswa ba kry-a leina la koko kapa koko ga a tuma ga botse go diragalang e sa le koko a bona e sa le mma go bona and then ke rata kapa ke duma o kare koko a ka berekišana le bana ba gage gore lapa la koko le kgone go kry-a thušo ge e ka ba dilo tše di leng ka lapeng la koko di planta ke batho fela di tswe di tsamaye and then moloi prof ke tlhoko go kwa o rialo le mangaka a mangwe moloi o tseba ke sehlare ge e ka ba lapa la koko dilo tše di diragalang ka lapeng la koko ka nnete ga a di tsebe eno ba batho ba notla le tsona ba a di bea and then awa koko a re wa di tseba and then go ra re lapa la koko le hloka thušo ya gore dilo tšeo di swantše di tswe and then di tswe ka nnete and then monno a kgone go bereka a supporte mosadi a ge le bana ba gage makgarebe bona gore ke ba ba kaonana jwang ba kgone go kry-a banna ba nyalwe ba kry-e mebereko ba teperekele ande ke kwešiša gore koko jwale ka motswadi go ya ka nna e swanetse e mmabe taba gore bana ba gage dilo tša bona a di tsamaye gabotse gape malome ka kapa koko o swanetse go kwešiša gore sa mathomo ke yena ga botseng ke be koko a tlile mo koko ga a kwane le bana ba gage bana ba koko ba tšhaba mma go bona a ba mpotse le a botšhaba nka lebele ga latlalantšhaba why bana ba ba ka ba tshwarega ba ekwa mathata a bona ba tla ba mpotsa lentšhaba gona bjale ga le bona le ne metsi gana bjale a kere ba ne le metsi ya bona ke gona ke bang sathane ba reng ba re ga ba e ba le metsi ka thoma go ba sathane koko wene re tlogele koko ntle le gore batho ba ke ba reng mara o a ikwa gore lapa la gago le hloka thušo gape se batho ba ka ntle ba koko ke bana ba gago bana ba ke ba gago ape ke ba gago lapa la gago le hloka thušo because ke sa nyako botšiša o gore gape o le yena o a bajo wa e mogolo o kukumogile wena o santse le gona o loke ka gore makhua ke a mantši ke bona mmešole o emišeletsong emapeng mamtlala emanyana mamogolo lebo evan a re nyake mašata mo re nyaka tharollo koko magolebo go boletse polelo ya gore a se wena o nnoši a se wena koko ebile ka setule ebile wena emampele e le ganetša le re bolela e tlo ba o ka re go ne se le setšhabang koko ba re kua gaemara koko theeletša koko ba re kua gae ga se wena o nnoši o welang ke leru la gore ka gare ga lapa la gago ba re go a selekiwa ke berekile ka dilo tša go swana le tše koko ke malapa a mantši a wetseng ke seemo sa go swana le sona se batho ba kgona go go tšea o le so koko ba go berekiše ande wa bona ka mokgwa o ganang ka gona o ka se kry-e thušo ka lebaka la gore sa mathomo koko o ka selwe le bana ba gago ke ya mathomo ya bobedi o ka se boloke ka mokgwa o bolokang ka gona ya boraro koko bana ba gago ga ba ne tšwelopele ya bone koko lapa la gago o a le kwa le a baba ene le go kwiša bohloko le bontšhe gore o le nyakela thušo koko ene ge e le gore mo gongwe koko gore o wele ka gare ga seemo se gone bakgekolo ba ba felang ba go etela ba rake le godile o molomong a tswala ka gagage ene wa bona a ke le botse nna ke tšhikanoši no thušo le swantse re ekhwetse mara gore re hwetse thušo re swantse re thuše koko pele koko swantse a tswo ka gare ga bothata bo a leng ka gare ga bona se se wena go lebeletše koko mmona le right ke ra se se ka ku
se se kamo go lebeletše mama go mmona le right aowa ba re wena go mo lebeletše re sa ba le batho ba kua mmanapiane re sa ba le ba wena o lebeletše koko o noši mo lebeletše o mmona le right why o re o right ora se koko o right jwang a sa kwane le bana ba gagwe koko o right jwang a tšhaba ke bana ba gagwe koko o right jwang ba ba re a ba robale ka gare ga lapa lebelela batho ke ba bantši ba feta wena ande koko o right jwang a tumile ka go seleka kua mmanapiane ene ntongwe ke nyakang go e bolela koko o tlhoka thušo batho ba ntongwe ke nyakang go e bolela koko o tlhoka thušo mamago o kgona go ba le mmaka ka ba ka gare ga seemo se mamago a leng ka gare ga sone ene motho o kgona go sepela le dilo tše e leng gore di kgona go mmotsa gore a re nyake thušo mo go wena re nyaka gore o be ka mokgwa o leng ka gona wa nkwešiša so o ra re lapa la geno ge le le so sese gape gore koko o right o ra re lapa la geno la go kgatlha lebelela batho ba ka moka ba lena le a bereka sese o bereka by chance dilo tše e leng gore mokgekolola o fela di bolela o go botsa re ke tla go rapediša ande ga go gore o dieng ge o ka mokwiša bohloko wa e bona sa le ke no tlwaela go tloga kgale a re ge nka go rapediša dilo tša go di ka se loke a kere jale nna mola go mokgekolola nto ke e lebeletšeng ke gore yena ga a ne tlhokomelo dilo tše ntšhi ka kua ge di direga a šetse selo le ganyo lešule wa bajwa o swere ke maoto mara se nka tswa ya felo a kere a re ntšeeng ke še mothong ka re o ne bana kopantšha bana ba gago ba tlemo re go tšee re go iše mothong le ganyo la se nka ya felo a ne šedi mokgekolola ke nto e leng gore yena le ga a bona dilo di makatša a tše action ke bothata ba gagwe that's why a tlo aparela le ke dilo tše e leng gore yena ga a di tsebe akere ene ga nrate mokgekolola wa nšomiša nako ngwe lengwe ga re tla le golela ka ja ke ya ketime tla le golela ka robala ke ya ketime go ra go rate o ra jwang wa nšomiša ke nyaka gore a go rate ye o reng gore a go rate ke a mmona o bona eng sese ke go nšomiša go nore nto ngwe lengwe yena ge yena bolela emapele a ke nyake o ntšhabele ka ditomo go nwa le ge ke re moremi ga a nthate gore ke swantse ke bolele gore moremi a nthate because of moremi o dia 1 2 3 4 why mokgekolo o ka re a go rate o le ngwana gage ke o dia eng e leng gore e go fa gore ga a go rate nto e leng gore mpha gore ga nrate ge ke ne le mathata mokgekolola ga nthuše ene ebile a mphe dikeeletso gore ke direng ke ne le mathata nna ga le ganyiwa le ke le so mara a mpotse gore ke direng okay a kere ke ya go yena ke llela bjale ka motswadi ke re mokgekolo na mathata ka ke a mantšhi bophelong baka mara ga re aowa ngwanaka a re e kae squa ya kae a mpotse dilo tša mohutong mara ge yena a bajwa wa mpitša ke kwile o bolela polelo nngwe ye o reng o godile o e bona mo go koko gore ge koko a ka no re ke tla go rapediša dilo tša gago di a senyega o nagana re o ba rapedišitše batho ba ka moka ga bona gore ba beso ke kgola gore o ba rapedišitše ka gobane le abuti o ile ba rata o tla kua swantaka ngwe lengwe a tle o roga mokgekolole a kere ga ka no moroga wa iteiwa thabeneng ga ka ano moroga a tla kua a roga mokgekolole ba meita thabeneng tšatši lengwe ile ano maoto a ema freezer so ke ge re motšea ka koloi ba re bitša ba re tla le motšeeng mothuši o freezitše mara jwale ka baka la gore thapelo wa koko o ka re e tloga e kwagala kudu mo e leng gore ga a rapediša batho dilo tša bona di a senyega koko wa bajwa o reng a sa te thapediše maoto a fona thapelo a gage mmerekele mo maotong a gage mo awa moreko ga ithekola kere ka thapelo alright o ra re motho a ka palela ko go te thapediša modimo a kwa thapelo tša gage moreko a ithekola a swantse re go atswe a ye mo batlong go mo thuša ka gona kere nna ke ne potsišo magagešo le ya kwana le sesi kua lena ka moka lena ba le leng mo ka moka mo a re thietšeng bolela nnete pele ga modimo ba monyaka bana ba mokgekolo ngwana ka gore go thula ke koloi a re tso ngwana ola wa buti mma moratwa o thutswe ke koloi a buti o tlo swara ke stroke a kwa a re ngwana wa ka ka bane selo monyane ba swantse ra tlhokofala ka bana ane ngwana se ka teka ke la tšhelete a rafa o ra nna ke tlo o huma e le ola a bojama o kgaetšedi yaka okay a bojama mama bolela kore go no bolela nnete rena re le bana ba mokgekoloki ga re kwane o ya ku e ya lekgatla marata ke ba ba kae ba ba kwanang le mokgekolo
a e re ke ba ba kae Mo lena ka moka. ke ba ba kae ba kwana le even le nna ke a tepala a re kwaneng batho ba modimo ke ba ba morwa ka o kae botsa re ba ba mo go kwanang bana ba le mokgekolo koko. ke ba ba kae ba ba kwanang le mmago bona ba ba kwanang le koko ba emishe matsogo Ba kwanang jwang? wa bona gore ke sesi ya nnoši he le wena o emise eva O dula lapeng la gago. alright ko mowane alright ntane ba ba sa kwaneng le mokgekolo ke ba ba kae koko ge o lebeletše go bana ba gore ba seke ba go nyaka koko o bona o ka re o ba senyeditšeng Ke bona ba tsebang gore ba ntshenyeditseng ke hao. Nna ke tla tšea kae? Nna ke senao. Nna ke le matlhatsi. alright ba rapediše ba be le matlhatsi Ke a tšee kae nne? ba rapediše Aowa. Motho wa ithapediša. ye ya go magoga Ke a mpalela nna. magogo ke kwele gore o nyaka o re kgopela tshwarelo ka moka rena ditlogolo tša gago le bana ba gago ke nako tse gore tshwarelo gore o nyako e kgopela mo godimo ga rena ke a le pifo lefato tsamaya o boletse nto ya re ko kwa lena gore wa lenyaka o nyako kgopela tshwarelo a tla le tshware ka matsogo a re tsebe re ke eng ye o re nyaka ong rena re go tshwarela ka yona re o rileng yona ke potsišo botse koko ya e fetole koko Nna. Ka ga ke bona bana baka. O a ya kua. O la ya kua. O la ya kua. O la ya kua. Ka ba rela ka re bana baka. Ka gore le nna šifa ba ntšwile ka diateng. O molo o mo uri a sa se ratang. Ke ka December. Be go fele go e ba mananeo ka mo. Lenaneo la December e be le re a re swarelaneng. o ka mo motse ka mo Kore ke mo. ee La bolela ba re a re swarelaneng. Ba e be re neng dikgolo. Fore le ga o le mo gore ke moagišane le ga e le gore ke mang le ga e le gore ke mang ka rela bana baka ka re bana baka ka re swarelaneng melato ga e le gore ke le tshwentse le ntshwarele le nna ke le tshwentse e le gore le ntshwentse ke tla le tshwarela ketse ke kwang ke be ke tekwela mananeo a dikereke nna ka mo nna ke le postolo nna mara wa ba rapediša gore modimong ke koko a ba bone modimong ka lebelele lapa la gago la a šwalelana lešhaba le ga le dikela le ka 3 ya matshega ke rapela ke rapediša bana baka ko gopola ngwano wa ka wa sanaga ke be ke rapela gane ke ne le ngwananyana o mokanyana ke re modimo o nthuše ngwana o la ngwana ke a fola modimo o mo thobe ka diatla tša gago tše boruta ngwana la gore go nna gore na modimo o ruthetša metse na ke ngwana o ke ko monyane le re a re o ria a re bua sekolong a bone ke ena a mphetolelang ka mokgware go phasa mo go rena a gore bere ke le selo bagešo nna se ke ka apea jwala ka phasa bagešo a se ke ba etla a re dienso a se ke batla ba kile batla ba re mma a re rieng jwala re phase na nke le ba botšheng a gona ngwana a kile latla ka lapeng laka bagešo wena o ka se bolele bona re ka ntate moremi re ka dire jwala ge re fetse go boloka ga re tlhape o kile wa tla a gone pudu e tlang mola gore nna ga rena re nyaka ngaka di re nyakang re te re ba bereke ka mola gae ba re bona ka mola ba ka nna ke ne potsišo a ba e meropeng alright before ba ka phekolong ya meropa ke nyaka sesi mola sesi ke kgopela o sware mmae ke ngwana gešo ge o lebeletse phoso tša ba ka mokana ga bona gobane ke wena o nnoši o reng mokgekolo wena o ema le yena o bona phoso tša bona e leng ba ke kgopela o ba botse tsona ka moka a ba ne phoso a bane phoso ba right gore ba seke ba kwana le mama ke ka mokgwa ba reng ge ba sepela ba botsa gore mokgekolo ba riang a kere o ka se kwane le motho e leng gore ba re o go riang alright a ke no re jwale ka ge o le ngwana bo bona godimo ga dipolelo tše ba reng ge ba tswile ba di kry-a ke kgopela o no ba fa maele o ka ba fa maele wa reng ye o ka ba fa maele wa reng nna maelang wena o ka ba fa maele wa reng maela gane bele nka ba fa ngona ke ya gore re ne go tša thuso gore re kgone go boelana re kwaneng re be bana ba mokgekoloke go a le ka mokgwa re godileng ka gona gore re kwane koko santšanya ke thušo ee gobane go senyegile
motse wa gage dinku tša gage di a šwašwa and then yena ka ge e le modiši wa tšona ga a di tleme matolo a di bušetša ka lešakeng dinku tša koko di šwašwa koko a di lebeletše a di omanya a di rakela di sepela di tšwela ka ntle onkwešiša nna ke boletše lentso kare koko motse wa gage ga o right onkwešiša ya bobedi koko ignorant dilo o no di tlogela di ano diragala ka mokgwa di diragalang ka gona a kere and then koko a ka se sware marapo a sa tsebeng go ratswa kae o swanetše gore marapo ao a tloše mowe a bušetše ga ga bona thebere tšeo ba di nyakege ka gae bana ba bakoko ba a gone gore ge ba sepela ba seke ba ntšha mma go bona why koko ke sure ba swere ka pelo ke sure why ke le sure a gone motswadi wa ka thabang gore bana ba gage ba tloge gausi le ena koko ke bolela maaka goba ke bolela nnete iša maiko mo go koko pelo ya ka e bohloko ke rela re ke bolela maaka goba nnete ke pelo ya ka e bohloko gore bana ba ka ba reng ba tšhitlana ya ke kwa bohloko gore bana ba ka o reng o la ya kua o la ya kua o la ya kua yewe ya mpaba ga ke tsebe bothata keng a gone gore dilo tša bona di ka loka koko ande mo moyeng ngaka gore ke kwa bohloko a ke re ga ke roba ga ke robetše ke tipotšiše gore bana ba ka ba reng ba ria ka mokgwa gore bana ba ka ba reng ba ria ka mokgwa fela bana ba ka šibago ba ga grupu ya bona a kere nna ke thobo kaše ba reng bana ba baka ba sampitše ba re mma ore ga ba bona gore nna ke ne tlhokomeleo bona ba tekaga ba ria thuso ye nna ke seneng nayo bona tsa bona alright koko nna ke ngwana gago mmereko wa ka ke go bereka ka bana mo e leng gore ga o tlo lefa selo o rata gore ke go thuše kang wena nna ke rata gore ya go tshwana le o nyaka thušo ya eng godimo ga dilo ka moka godimo ga bophelo ba gago ye nngwe le ye nngwe ye nka phelang gabotse le bana ba ka ba phela le nna gabotse ya mathomo kudu o nyaka ke dire eng ka gare ga lapa la gago ke nyaka o nthuše dilo tše ba di bolelang ba re di ka lapeng laka nna monga lapa ke sa di bone ene nna tsona tšeo tša ditshipi tša ding a ke tsebe gore ke mang wa manapiana a tsebang gore tshipi e ka tla ka moo ene bile nna ke gale re sa tsebe a re akwa a re se rena banna re gore metlhe le metlhe a re tsebe ka tshipi eo yeo ba reng e tšhediwa metsi alright koko ngwane o boloditše ke mang bofe o wa bomhlanga nambutsa ma go prince o bolotse re bana ba a ke tla mo lefatshe lamo ke be ke ne bana ba 6 ke ra o bolotse ke ra bona kale ke bana ba 6 a kere ba bolotse re sa le kua morago gae nna ga se kumoletsane makgophong ba bolotse re sa le gae ene nna ke bereka a kere ga ke bereka le monna re tlogetse bana ba ka gae a dikoma di tswa ke ntšha tšhelete mma iša bana kone mma iša bana kone ntepa gage le lebole la gage di ka tseba ke kokwago bana ba baka go thoma mathomo go thoma kao koko wo o bolotse o wa logile ka ntepa le lebole di ka e tsona yao ga ntse ba wela a ke ra ba wele ka tšetše tesi mathwintsi ba šielana ntepa e teng ntepe e feletse ga re bolotša ngwana wa sesi gona jalo mo re šetse re le mo manapiane e kua ga magoro sorry ka leina la motho e gona a ke tsebe gore e sa le gona ore ga e gona o gona mpiletšeng yana ka pela re šaletse ke ntepa ya mafelelo ye e boloditšeng ngwano wa ngwana sesi yaka ene e se ntwa e le ga re no tšame re tšhentšha nna bana ba ešo bana ba rena bana ba mma be re no thušana baneng go no pala ba baka wa mmona mmago ngwane a bolelang o kgodišitše bana wa mona ena mošimanyane wo a leng ka ntle a yang ka ntle ke mmelegetše ga mmago nna tatago le mmago ba nkgodišitše gabotse go ra gore go ya ka koko dilo tše kgaetšedi ya ka mo a bolelang gore ba re di go berekegile jwang ka tšona koko o tseba di le ga se seage koko o rialo a kere se se ko wela go file lerapo
o ra ausi ya rena Eh. le a bang dirang mato ee ee yena lerapo le go ne mo a letsereng gona a ke tsebe gare ga gago le yena le ba babedi ngaka ke mankoko ke sesi ke sesi ke yena mmago ngwana o sesi ya ka o mogolo a rena ka moka o be a bereka ka ditlhologadi le bjalo o sa bereka ka tsona ka re ke ngaka gore a re santse o bušetse rapo le mo letswang oo mmago re na le kae potsišong nyane motswadi yaka nako e re šaileng patamele mo mmago rena ntepa ye e boloditseng ba e kae ntepa ee le lebole a o molomo bane ya gage aowa ba re dirageng e leng ga gešo ke ya mmaka ke ya khomotso ya ke ya khomotso ke ya ka Khomola, ngwane o e e leng lebelele ka mo ebile ne leng dimo e leng ga gešo ke ya mokgekolo a gešo a kere batho ba ke bana ba gola mmago o bane ya gage ola ne ya gage mmamakane le ya gage a kere ee e leng ga gešo ke ya mamaka ke a leboga gore a re ye o itimetše a re kwane mama go alafa ditlhologadi aowa ba re koko gore lerapo le tswa ga mama gago le tlile ka kua gae bale re nyaka le bušetša morago rapo le ka re a le nyakege ka kua go koko a ona rapo le le tswa ga gešo le yona ba moalatlhila ke re motlhokolo modimo o ba tlhokofalela ke magajaga le yena a le neetse ke motho ma o ra koko ke re koko o ile go ba tlhokofala o alefile ke ntate o mongwe bare ntate o mongwe wa ka mo ka iketseponnageng ya e lokile koko bile le gona yena o tlogantetse a re lerapo le o le sa le gona ka re ee magalana ke yena mogala jo a gore mokgekolo go go ba tlhokofala a mo alana jale rapo le leng ka kua ga mmane yago wena o tseba le etswa bona ke le tsebe lela wa gore magalane tšatši le wa go nthela wa re gane lerapo lela ke mmotsa ke be ke tekokota ene lerapo le sa le ke le tšaga koko mma go re mmitša koko ke re no re koko ka re aowa lerapo le e sa le letla le koko ka nako e ke bolaya ke maoto before pelenyana ka ditlhologadi tšaka napile kokoa sesi mmago a mpha lona ka kokota ka lona wo tšatšeng re a bolela ke re gape lerapo le ke la koko napile wo a ke re nna ka le bona wene mare wa re nkabe le nne ya lona le nna le wena o nyaka lerapo aowa a re nkabe le nne ya lona le nna ka gore ke la mmaga okay nkabe le nne ya lona le nna maoto a ka a baba a kere lankwa ke re ga se la gore ke ngaka ene a se la gore ke la boloi ke lerapo la o ditlholo baba ke maoto wena wona ke be ke mang jale bo leisha ka rapo le o botsa mmano nna se ke ke re ke nyaka le rap itse wa le nyaka nna ke ile go ba ke itse wa le nyaka setse nna ke ile go ba ke ile wa le nyaka ke la mma ka nagana ke mmaka ge ke go ba ke group tlhokofala e le rileng ke le botsa ke re group e ba e rile le gore ba re ba ka bolela lerapo le ke sa le tsebe ga ke sa tsebe selo ga ke tsebe selo mara wena koko o le ile la bolela ka lerapo lua a re mphe lona ene le mogolo ake ga nkabe e le gore go a foniwa e le gore a se a robala ke motho o mogolo ra motsiša o tlo no le botsa ga botse a re aowa lerapo leo ke be ke le ke le neetse mangmang lerapo le ke la go kokotelang ditlhologadi ke le neetse ngwaneso ka ga baba ke mao alright koko marapo ao ga a boele morago ke le letee a se marapo nna ke le raponyana ela a ke tsebe gore ke la motlhobo ma ke rela re bale re le bušetša morago neng neng kapa neng magagešo maloba re rile ge re tšwile ka taba tša ngwana a robetšeng ra re ge re tlhalosetša mongaka ka bothata ba ka kua gae gore a re kwane re le bana ba motho mogala bola o boletše gore rena a re a goga papa mokgekolo ge ke fihla ke mo tlhalosetša ra wa re mogogile ka rara mogoge ka gobane šebo sela o se phakišitše batho ande mo le ba phakišitše ke tse nako tšeo bile bo sa tšeo tlhaba le papa o tlhabile 2016 o mogogile le šebo se e leng gore se phakišitšwe ande nama mogoga a itswe le nna ke a itseba ka morela ka re mokgekolo gape go ka gopela ga botse mogoga kwa batho ba e le gore ba nyalane ande ka nako tšela ka 2009 ne ba sa tšo ba nyalane ba nyaletse ka 2016 jale ke yona tabe o ba reng ke mogoga owe o swantse gore o be gona ke ona re o lešang ka lapeng a ke nna ke nyako botšha lapa la gago kokwa le ne ditaola kere
a bua ga ke nate nna ke lepostong o le postone alright a go ne ditlhare tse di leng gona ka kulapeng ke ditaelo fela tša kereke ke ditaelo fela tša kereke alright taba ya koko a ke tsebe gore malome ka kapa re e fetša mo goba re tlatle re e fetša le ba bangwe mo gongwe ba emetseng mošate wa kua gore re o bereka jwang ka taba ye ka lebaka la gore ke kole ba ba bala gore a se lapa la koko le nnoši le le wetseng ke leru le leso ka re koko o nyaka thušo lapa le ya koko re ka se le tlogele le so a go kgonagale gore gare ga bana ba koko ka moka koko a kwane le ngwane o moteng o la le yena o tlo ba bothateng ka gore ge koko a ka robala go ra gore o napile ke tšhiwana ye e neng e nnoši ka nako tsotlhe mola bana ba mmage ba le gona lena a le kwane le koko yena o kwana le koko a nnoši lena le yena le ya kwana koko a se gona sesi o robala ka gae wena wa robala go ne bothata ka gae nto e bangwana e ne ba mesito le ka mo mamasente okay le bolaile noga tše kae ka kua gae ra bolae le e bolaya kae ka morago e be e le kgolo be se kgolo ga kudu le bolaile e tee ka mofase be gadima ka mogodimo e le setla o ka re krei alright and then meeta ke eme kae kua gae a go ne moeta o bongolo gona beile o motee o ba reng a botutse alright dikatse le dimpša di le tshwenye dikatse ke tša a se tša ka gae ke tša naga mpša e sa tšokgwa mpša e hwile fela boraro alright dikatse tše ka moka di kgobokana ka kua ga bolena bošego re ne katse tee ge re thomo tshwenya ke magona go ba le katse tee katse ela ya thoma ya ba le dikatse ya thoma ja tšitlang ganyo le dikatse tšela di no tsamaya metse ka moka a re sa re rena re ne katse a le nayo buang ya lena e be e le gona ebile tswetse e ne dikatse tše dintšhi di ile kae moroka re tšhaletse ke motsotso o moteng koko diaparo tša mohu mmago sogana le di sa le gona ka kua gae ka setšompana sa tšona le tlo di phatlalatša neng ge go diregile eng diaparo tša mmagongwana di phatlaletše a kere ke di leng gona ke tše ke di aparang bana ba gešo ba ba di tšereng ba di tšere le ena o la magala tše di šetšeng ka mogae a go nne tše di dutšeng di phuthetšwe di dutše nka se di bee ke motho a gale dilo tša mokhu a di beiwe re a leboga e repe moroka o ba fe di-phone number taba e ya koko gabotse ke e kwelene malome ka kapa mara ke duma gore nke re tle re boe re bulelele le batheeletše re ya ge lelapa le la koko le ya and then re boneng gore re ka bereka jwang e tloga e nyaka meropa magagešo difounu tša ga moremi ke 079 1709862 or 060 9590303 ke lebogile kudu malome ka kapa ntle le go senya sebaka re gata mašimo wa monno mongwe ka fale weekend go diagalang weekend ye re obina ra thoke o sha e ka ra thoke ya and then ke nagana gore le lapa le gabotse le lenyaka meropa le lenyaka meropa le ya go tuloge dilo tše dintšhi ka gare ga lapa le la koko le go ne bothata ka mo ke a leboga re a leboga motheletši o motse community radio gona fa le go 96 tota na ba 3 FM go tšwa go nna ke le morwa motšha maubane ke tšwele